O le ua uma ona sa le ave o. O tā pāfo i tūlia i tatā. O le whaapolo ma le whaasangi au sivi ingo le atua soifua e pe o nālo whaiva i ai. Le au whai ngālu ngā titofia le atua. Ai mese o le atunu o Samoa le nei atopa i o le atua. Wha mālo le tautua i le atua. Mālo le tapuai. Mālo fo i le ono sai. O le whai o tātou toi wheloa i le nei asa sālo na tolu o le māsina o mea asa sifunu ma le ono. Lua whelua tasi, tā lofa lava. Le Mount Samoa vi ingo le atua mana unonga masani, tu sao atu Pete Wheelie sini au se talia. Va alua ma le kofa mo, valu tesi ma le o, iwa wha tesi ma le tolu. Le o nanga o lo tautua ina si o tātou malo wha perepelo Samoa. Fitua so le vai aso lua se furu whai tu la. Te whafongai tala i me o lo tupu i Samoa. O le atupu taututupu. Au vi ingo le atua soifua e pe ona langi na telo o whaipese mai Samoa New Zealand ma au se talia. E whatalo whatuai au ona tofia le atua i se whatatapuai. La wafionga pātele mākosi, pātele pa io le tu ai ngasa umalava, ai mai sel mawalungo le ekalesia katoliko, malo lava le soifua manuia malo fo ile onsai. Fionga ile sea le ekalesia metatisi, tau simtanga luenga le ekalesia Liverpool, sunga Raven Falo, a whangu to malatai ma le president o le auso Ferfani a Casa Lautele to malatai. Sunga tau simtanga luenga mawhalitua ia emese le mawalungo le ekalesia metisi, whatalu fatu le anganga whaalualo. Mano soifua manuia I sunga to ino le ekalesia e whakasa, ma o lātou whaletua. Se sunga I whawhianga inga mwhaletua ia me se le mawalungo le ekalesia e whakasa. Whatalo whātu le anganga whaaloalo. Ma roso I whamanuia I sunga I whawhianga inga ma whaletua me se le mawalungo le ekalesia AOG I le tu pālangi ma le tu Samoa. Sunga I au nā le atua mwhaletua ma le mamalo le ekalesia Sofitu le tu pālangi ma le tu Samoa. Ekalesia Manuelu mo le maua Iova le ekalesia Mamona kanana fo wa uma ekalesia Sofatas wa uma ekalesia wala tualta apua inga Samoa ile atua ia wale maua fo iswafa nei taimi ile nganga whaaloalo prokalama Mount Samoa vi ingole atua mato te whaatalo whatuai mo oto uma malo soifua manuia sa wha ingata mamatina malolo malo Wena mua I asal nga suwa tai au nga luenga talai o le tou ono sai I le fita ma whainga tau nga luenga talai wo to asoai le manu malo I Reverend Tavita Roma ma le whaletua I a tailua Roma Reverend Savailoto ma le whaletua I a Peri Seloto tina malolo I a pe Vita Otua ma waise aso whau mui longa tai au muli pola whale o manu Savainaya malo le ono sai malo soifua manuia Le whangaloina le au sina si o tātou watunu, nai ta mama tina mātutua. Oe olo taputapua ia whaiwa Samoa ia sa uma, la tūtau po inga mamalu ai umanui ai. Mea uma ia malo fo ile on sai soifua matua olo iai o tau. Wha malo olo on sai mo ila tau uma olo whianga I pea mga singa sortino. Tau mia pea I le whalaefo ma le apulpulsia o tau whanga. Tono lawa ma maota ia meise fo I o maota ngase. Ile nganga whaaloalo po kalaminei, mātou te whaatalo whatuai mo o tau uma, mā lo fo I le talimai, mā lo le onasai, ia talo pia I le atua taulu tau sanga, toi whaafo I mani mā lo si mo o tau uma. Whaatalo whailau mai moa mai lunga lo penga ta whailangi,
Whaftai fo I fia vene iata. Nei po kalame ma wata wha solo. Manuia leo ma wai nātu nu ono sa I ringa manuia mo a inga. Ma no sa soifua manuia I lau sunga si ulangi isa ako malifaritua ia loma. Fata alofa I lau fionga ngasu siosi, taulasi siosi, ma no soifua manuia. Fata alofa I lau sunga so ne lau saulo malifaritua ia pauta. Fata alofa foi I lau sunga Faleono Filipo malifaritua ia Perenise. Fata alofa atu ili anganga falo alo lau talainga tapua e tuale vui mafuta mamao mai lava isangone. Fata alofa foi ili au mamalo si o tatou malo. Fa perpele o Samoa ia malana masiofo. Afionga I palemia malifaritua. Pa ia o ainga malatou tama foi ma ainga. Leu so ngā pule mtu moi tu au malatau ainga I tai. Maleva au fonoti. Mai se le tapua inga na yo tatou uso le moto sae. Ia sua maleva I whanua fofoma ai tūlangi sa ole msale au mua. Male lau niu na saelua. Le afio whaatu to o fale ula la au namtas. Ma upu ia te ole moto sa. Whaatalo whailea nganga whaalo alo. Po kalame oe man tu la fono la wafionga li sao. Leo tsua tele tu fele whapea fo ile fale tua le sunga yasu a vivien tu fele. Titi san malosi lau fitalainga. Muntalo malau tau si a mes fo ili pulenga. Titi san lau sunga Kristu ya. Lau wafionga le au pepe ma le pulenga. Fa malo tau tu atu nuu. Fatalo faile nganga faalo alo le afionga ile li pule. Tatou kou wha moi wa wha te si mali tolu vadu te si mali o. Lau afionga ata noa Crichton. Ia malo lava le tau tu atu nuu. Malo fo I soifua manuia I lau fionga. Fatalo faile vaenga wha upufai le tau tuo Samoa. Lau afionga le taitai. Professor Dr. Afualo. Luanga lau manusa lele Woods. Ia me se fo I tupu mai o le atu nuu. Ia o tau mamana mo nei fo I whainga pālota sa uni e toi fo I mo nawa yaso. Pa angan maut Samoa vi ingo le atua o e olo tapua ia whaiva o le pokalame nei. Lau afionga I le uso ali. Lau sunga tui la epa whai ai ma le whalitua ia maunga mu. Tapua inga le whalitua ia Ana Rosa Fa'amusu Faleono. Fatalo whai le afionga I le president o le Ekalesia Katoliko Samoa I St. Mary's. Fa'alava au Paulo Penese ma le whalitua ia Mareta. Male no fualo. Tina matua ia tui masebe a puru wa ai sola tala I tole a foa. Ma lo lava le onsa ia te o tau tina. Tama matua ia mana ia a ina whale ono. Whapea fo I le fionga ia kavo. Toa ma whaletua ia Lucia male no fualo. To filau male whaletua. Afa masanga lau filita finga sa uvao. Male whaletua ia ola I tai semi masera na antun. Lino le a lino male whaletua ia epi. Fatalo fatu tau pa usa uleonge tamotu mali falitua. Nuum ake nese tongia pa uli penesa malaina tiu malu. La fa watu fete male ainga. Fa uli male ainga. Ma rosa I fua manuia bai tau vi Filemon. Mes fo talenga yanga Filipio male tau siapua. Lango asiata male falitua. Ma lo lava so I fua manuia. Tapua inga le Ekalesia Katoliko Samoa I Ruti here. Ia malol on sai talenga I falifitu le ali o ainga ya li o voli tufunga ma le tausi ana tia ma le no fualo liuliunga tato fale taulangi Robert Stewart tole afoa ma le tausi ya lo minga ma le no fualo talenga ile taulau niu lau to fano fia na uma mana ia ma le fionga ya sula Daisy ma le no fualo ia malo lava le soifua manuia. Ia manuia ma wentiana ilinga noa lua manu muta mana. Le aula male tausi ia lua fa. Kristifanu sama launike. Ma lo lava soifua manuia ma lua fo ile onsa I lau fionga. Tanu ma pepe sopo ta fia mali I tonga tuki. Ma le falitua mafuta mamao ma ilava I melepone. Ia o lea fo I wa amatalia tato pokalame ne fo I tu lao le taimi ina ua sefulu ma le ono minute ua te ai nei le I tu lao. Lima isini au se talia. O le tato au wa e tautua ina lo fita mafuta mai. Ile ni fo iaso pa I o le atua le fionga le whaatonu. Ia futialo le fionga I le alo sina. Ia futialo lutena Faleono. Pea fo ia le fionga fo ia tole afoa lua moa, tole afoa le lua. Ia mai vaipuna ma
fia foi le sko ngu sori mai Samoa no ngam Samoa lo mai vai puna ma fasito tai ia ma tato insinia numero tasi ya malole malama mai ko tole afoa malo ni tangata ayo ai nu ilinga no ali tia sa vai naya mai sala i lua sa vai solo sapali lufi fale apuna mamoa le fionga il fatonu fionga le alosina ia e mai le fionga fia foi pikongo lo so ai sale mo lo to so ai sale mo ia e o mai ai porunga i kamei Paulo facado foi meio vesi ele umari ai ma lo lava don sa mo ni tu la tai ai o tele batu se pese mo la to sisila mai ia e mo no fa fia fatalo fa le fionga fatonu fionga ile alosina ia futialo lutena faleono ia o ia o tamama tua lava nei foi ofisa fasalau no mo sa mo vi ingole atua ai o te tartonu foi o tama pitsidi lava le na matua imedia uma leo te va ai foi ma le au fasalau in nei foi atunu o Australia ia fa pena foi New Zealand ma America i Samoa ia ile atua i lona soifua fa nga ina pea ia le ngata foi tatua ino le atunu e ala i lungo le ala leo nei ia awa malolo mai foi tatua ino le atunu ia ile por kalami foi po le maftanga foi tanga Samoa sa ta o le fonos fau tua ina so i nei sini Australia ia o le tai fono o le puleanga katoliko Samoa i Parramatta ia kakoriko uma ia pawalo puleanga le kai ko ko inga le tai fono to ina le i le afionga le alosina nei Parramatta ia o ia fo il presidente o le Ecclesia Sacred Heart i Old Mount Druitt ia fatai ala vale atua i ngaluenga fo i malfa nga ina fo i ngava matale ni fo i mai le atua fionga i le tapa fasina le fionga ia tole foa lua moa tole foa le lua ia o le tapa au fasina o le ntu o nat o le tama fa sa le tu malo a le fionga fo i tu ia ana ave au malanga le ntu inat ia o ton mai pe ia o fa urunga le ainga malosi si vai ane ftalenga la ulo taula uniu ia ftalenga fo ia tpa iloa tai fo le Ecclesia Katoliko i mea i ruti ione ia fa fo ione po kala men mo Samoa vi ingole atua ia malo ni tangata fatalo fatuai ia lo fionga ma lo lava soi fo manuia ia fa malo fo ile soi fo malangi ma e lau sunga e no fionga ile tau sala no tai lava tulo ma fa ta auto ia pa ia ma malu le tunu o le o uma le fa tulima boy ma pa u fo ia le sunga ia tulanga o le ngata ia Samoa ia o Samoa mai so se tafa le la langi o lo sila mai ma fa fonga mai i le tato por klama i le nei sa pa ia o le tua ia fa ftai wa tato dia mai maluia le nei sa pa o le tua ia o mai atu le taimi sa tato fale fo i ona malu ma toi fa fo ia tu le viinga ma le fa ftai o le ola ma le soifua ia le ngata ia i tato le nei atu nu ia o tangata umalama tu lo o Samoa o Whialama o tafale lo langi o lo o whao pepe ai ma fion papa awai i ono sa ilinga manuia ia le ngata manuia whale ainga o manuia whale tala le lei ia malo lama le soifua ma le langi o ma ia whatalo whatu fo i lau o fionga to le fua o langa o le li pulea le nei a la leo o le mauta o Samoa vi inga o le atua ia malo afa mai te melelei wa fai fo i ona tātou au na tua i whai loa atu nisi o mata upu ia malongolongo puia li fo i le mamalu le atunu ia me se lava le nei vai tau o lo whenga i le atunu o ma
anga whai ngā whiwhiringa. Mo la. Ia wālama ni sui anga maa la tau te taia le atunu o mole manui au i luma. Le ngata ānei, ia e whapea le alu atu i tau sanga o lumana. Ia e whatalo whatua i le nganga whamaloma le whaftai le soifua manui au lau whionga. Ia whapea fo i le antari i tau atari ia ia le tātou insinia le sunga ia Michael. Ia mori ale ngang whaftai i lana au o nanga le mwhai fo ina le lei nei por kalama ia pa le lei le insinia. Whaftai ilo na taimi whaavanoa i le whaingo fie fo. O le taimi a tau sauwha ia o la fo sauwha i mare insinia. Ia o le insinia ia e talvou le soifua e te le fo i ana fufuanga. Mosion a inga fio ta whao me whapena. Ia a ua whatati a me uma. Ia o le lofa i lau fionga to le foa. Ia whapea fo ia a ua ma le tausala nei. Ia whabowina lama le tātou au nanga. Ia whatalo whatu i lau fionga. Ia whapea fo i le fionga i le tausala nei. I le nei a fiafi pa ia o le tua. Marol soifua ma langi ma. Ia maro fo i le soifua ma langi manuia i lau fionga de alosina putialu. Ia le fo i wa le sila mai fo le atunu o le ngata le aswa nafi na tātou amatain tātou ngā lue. Au whātou lia fo ia lau fionga i tusa fo i ma tūlanga fo i le maro si le tino se ngana na tamai. Ia le awa lua ni tātou waso le aso nei. Ia whatalo whatu fo i le fionga le tausala i polisunga fo i ANU. Ia maro lava soifua ma le langi manuia. Le ngang malunga futialu wa atole lua i tōtau sanga manga lue ma le fionga le tausala nei e le lori nuku o te sa wai. Le ala uwhai atu o sa moi lunga maralo leo te sa wai. Ia nei misi lang whanongo. Ia e atoa o mai lunga malalo po whialaku. Ia o tama o lunga malalo leo tate iai. Le ngang maulunga ne whiwa whatala whamai fo i le fionga tausala i te o ia whaautua ni nei aso. Ia e misi vile aso nei o le sa ia le fionga tausala pe o ia lava e fitu i tonu ia ana po kalambi. Ia o lewa tanga lue tuai ia po le aso anafi po le aso na whapitua mo lo fionga i arosina. O le tūlanga pio ne ta ua fo i le tali ia Mike. Ia o pe o le a onga fua ia kako. Wa adu sisi ia sisi finga le ia ka kongi nga pidi finga le ia ongai a nei i le moto sa mo vi nga le tu ia o ne fa ila nga onga ia tato ia e melanga i de misi ai wa le a onga fu nei e le ia o tu ia nga onga ia la ia le fa pena na ona nanga e na ru ya onga ile pinna na ru ya onga yang fa pito me ai de wala tu fa yele fa ya onga e silinga ru kia onga ru kama ida la ko sa ko ya onga i ya pe tu langa nai o te do wa le ska i ro ku di ro ya ma ro la so fu ma lang manwe do fiong ya ma lo fa ya tau fa ma lo fa ma le anga le yo le tu ya wa vai at fo il wala le ma lo a le mai fo le tu la o le aso ia fa pena fo i manua saunoanga ia al mea moni la vai wa misi ala o fio ngal fa to i nei vai ia so tolu pi wa ya la vai se wa ia fio ko la vai se me ma wa ki pe mo ia pi ola o fio pi fa malu mai me ha no fo le i lo fa le o i Warwick Farm Liverpool e lo vai solente ani a ona tuat e mata la le TV na o mata le ile talk show na saule TV palangi la fa fine mal palangi pa o tamalo mal fi e wo fi nga ngi la wo folinga mai voile le wo misa ai ke pi o mi e fa ma o ma to le foi lunga le sistemi ai oi ai ese ai foi ile fa masino ngale tunu una ta zara wo makwai o ai lunga le o palangi male o le afo o tamalo malfi ia le mela o le fa fine la e tingola kiki voile a ko inga tutu wa fo ie ko inga kingo malo rosi fo ie ia wa hadu alunge la le ava ngal parang ale kamano malfi lele kwa fa pe male limole
o le whawhinge pasasa ko ngule au vai o sta malo. Ia alua kua, vai fo ilai le malele fo ilunga tamalo. Alua kua whao. Ua ma whau mai an ka kosia. Alua kua whao ilu mai o a. Ia o le meana. Ia ua loa ku ngela le whinge. O po vo ile le ai ua makapongi al tamalo a. Ia ua ku loa la male siu. Ai vili le ka vale le whanma. Ia ua whihika o male au matamata ua kumu wale le siu le whai ua whihika o male au matamata si whi. Ia avaku ai ale i o le whale maa ile. Au maloa le ia lea ua umantonga fiti. Whai mai loa la ia lea o le ali i lea lea ngu whai ele siu le ua kili whale maa ili fō mai. Au mai ingi se mianga se i whaau liuri ia i roa i kangaka o lea. O le siou le mea. O le siou le mea lenga whai ia lenga. Ai a me se mianga e whaau liuri mai ia i lo au vai. E roa i kangaka o lenga o woki mo i mai ai o. Sa ule le ia leo fo mai aka sa ule fo mai whaau liuri. Fo i le lea fo i le ngole mea. Whaakoko ulia ia. Ia le au vai o le tamado. Ia o mai lola ia le ko fai le show le asona na so hai. Ia wa sa nei la ia le o i mo fa pe le la bo o le show o le mea fatu le mea le se mea mo le show le mea. Ia o le mea la watupu. O le ala wa sa o ni la le fine. Le tina e anu fo ile le fa pe wo ngofo e kinga ma mai le fanga fo ile e fa pe Olha, ia o le tamalo. Saulo le tamalo wa utul fan. Ia fa pe anu lo fanga i lo finga, wa so mele fa. Ia le mela wa tupu. Wa saulo te o le tamalo. Wa utu ia le pulu. Wa utu le pulu tono le fanga le ala anu male a. A le mele se me mo i o me fo ile. Nga pretend nga. Ele lo ala estamalo. O le pulu lea ua saulon to o lua utu tono le whanga lea wan mai. Ia anu loa leo tamalo e. Whamalu lua ku fo i. Ia mea fo i lea ngai. Ia anu loa leo tamalo o whaile sio. Ia lua ku loa leo fia umakanga o wawai mai i tamalo. Ua koe lua mare ngei au vai ua koko ulia whaasolo ako. Anu atu loa leo. Ia fai lo le fa ko ese ngal fa fing wa mo ko kangi ya si fing fa ko ese kamalo kali mai fo kamalo kali ma warunga mar kamalo wa ki le fa ko ese fing ia nganga ia ai fa to ese mai sitina ia le sio ma ko ngulu ma mai fika ki ngale wa lo fa ba ai mai ia fai mai lo ma sei fo ro ilunga ma le fanga le ile nga sa ma ka ri me o sio se i folo mai le lo woku e lon ko lua le pulu mo nga fa pa ku wa ke ire ya o so lo fo mi dunga kai pe ya le o so le nga o so ai nga fa pa ku le lo fo le finge ya wok ya o sa ulo mar kamalo o ke ila kamalo ile sa ka ngo woki mo ya wa o malo ala le sio a wasu e lo po inga ku le pulu Wa o ma fau mai ia la ka pa fasinga pe ia wa ka ngau ku mo se pu e ma li o nga show mo maka i lunga TV ia ai wide ele fangar ka pa fasinga ke wa le mena e no fe no se putia o le e fa makala le sa no ia ai no alo ke ma fofa wa sa wan mengo ba fa wa uli la fang ama ka kwa la so nge no su de le ya a corta sala po sa mo se fang wa e do la ke ma fa po yo ka wala ma mo fang al show wa ta sala dei e de ya me le show da skonga ala so sa e ka wanga siak yo kai lo wa uya e va velo alo ke no ya o pe o wele va vela walo va velo kom kam Pe ka nga fesu ya info ya o ya so nga e fio mai le ya e sa le i wa pe le nga wa ko ya pa
vai lai ma fa fanga ta sala no tau lo ko fa ya ele si mai a fanga fo ya lu ma de ku o ke ya Awa fo. Wala no ma fa ma ya ile ka pokala me o maka show le talk show ka. Ia wa ki rengo ma fa pokala. Lo va ya ku le ko pokala me anga fi ma le fi o fo professor. Ia wo i runga tis like ngai ro like. Nere, wa ka kawa fa o maki. Le fai show. Ya wile yo el pesele mo le to yelo faanga mo Samoa vi ingo le tua fa filo ai to fo ile malo le tunu liu mai ia o faanga so so longa tatu pokalame pe ona masania. Te vi ingo le tua so I fuana langina le au fai pese, le ola tua I fuata ina mai Samoa, le alofa o le atua ua siri la valea, ia I le atua mawha, taifo I le saunia leo vi ingo le atua mai le au fai pese, o le ola toe fuata ina, ia o le ina ua toe lua se furuma le tolu minute, ona tale o le itu la e ono isini au se tadia, ia taluai o le ua, tatou whaagasosoro fo'i tatou pakalame masani tala le tofā tatou feiloaʻiga fo'i ma le fioga le aliʻipule ia atalua Crichton ia me se fo'i o le
tatou polkalame o le tatou titi salamalosi pe ona masani ai ia ai mo nei tulaʻi o lea sa tau soʻotaʻi atu tatou lainaina ia vamaua mai se tatou soʻotaʻiga ma le afioga iā atanoa ia vave mai se tatou soʻotaʻiga ia le o mau atu ia le faaulukula lea roiga o lai hoi ai foʻi o vevesi foʻi ma pisi foʻi i mea foʻi a leai faekalesia lenei aso ia ai lua fioga o le ase lua na o whalongolongo mai tō pō kalame mana ia nafi, mana ia lava le wha toe whiwhia ia whalongolongo i professor, i mana saunoanga. Salpi le waka o ngā fuai, kai pe o lau saunoanga le ngai whapea mai le wa, o koe kuri mai e pālangi ia mālon malamala mai sau e saulon tamai a o ngai na ua matamata atul pālangi i ata a mālon malamala male na wha I mea lon tamale faia kai pela mele wa ia o professor o nga fua ia mo le tulanga le o le me fa le ta fam talanga mo fo na luia e sunga ya maike ya le fenga le songa fa piko e meio e ngo mea ya me se fo I wayanga o menge e nanga la ku alu daunga e lang si le fa le o ngai I ka le mo fa makala ko o long ko inga le e anga ki lo fa fa girl ko si le ngai ki o ngai lo kama e na ka mai ai me le sa ngoi ai no e o ko anga ki fa longo se fa ya o nga kama ia bus ka ngaka le leifo ia e ki le lei ai o lo ko anga ki fa longo se ka ngaka le lei ia bus ka ngaka finga le e ka o le lei e a fi o mame o manga le poko le ka mai me o manga ai fa longo fo se o ngore ku a kala ngoa I mka ko ka e mo fa la ka wa li wa ile I finga le ngai de ile la unga e fa penga la le kulanga le pela kulanga le sa no ai ai nu ona tulanga le sa tato tata no fo ila so na ia wa telefo ia finga le ia nai usum tu fa fine e tu lo ya me se fa ia ka me kira ki vinga di mam la mai mka pungonga fa ia wa biu fa di foi ai le nga foi e a nga ia a ko nge le a nga ke minge o ngo la ma fa e finga o malo a ko nge nga mo le lungai I kulanga me fa pengei wa le ka ko o foi kulanga mini ia ka ke va ai ku lava I lungai de I le finga le fa nga o le mali ia anga me ai va pe o ma so si ki ngo ko le fo po se me wa fa nga nga mo manga ku e va ku e fa si ai se le ngonga fo ia ware kulanga o kula mai fa fika ri ko se ka ko pe o ka dia ku le ai do fenga tau sala pe la nga le anga ka ida po le sa ngolo fenga la sina pra so finga lo le tu la ino ko le fo ma ku le va fong anga le tu e fa penga le olanga e lo se mea me e kaukala I le mea la e ke lo ai fa fong I si ia e le fifia ia ki oi ma dira oile o mo fa mai no la ia o lo fi poco mo lo fi I lo ai e le do fo se mea ia o fa pe me fo le ka no fa se le o siri e loko maulalo awa fo iranga lai do le mo se me e fa ia ko awa e kere o mala mo se me ai ngofo lona I ke lo se me e sa uom e ka le vaku le ia le afa fonga o nga fo ile ma punga me ai langonga fa pena fa fi poco ke le ka mo ki le kulo lo fio ko le fo fi poco ke ia o me ala ngai mo ia o ka kola ia ka kola ko ia le e fa ia ngi nga me fa pena ia o ka ku ke pole ia pa wa ka ku nga me nga fa salau ma fai le me na e ke si le fia ma le mo ka la ke o wa le fa pe ko lo ka e fa ki ia o ku wa la ia me o ka pole ke le I fa ki o ai e fai pe le me le ka ku ke do pa wa me o ka ku fa ni me so ku la fo a ka ko linga na ka ku do ngol ia wa pole fo ia fa kala mi ka ku ke lo a nga muis o kere ka kala o nga ia e pe fo la ku
Le voa e sa ngoa i le kulanga le i le tari i kulo ia Michael. Ia e whapenga fo ia. E aso fo i o kalabou e fuka o makai ai ua o ke makai fuka alus umaleongo kausanga. Ia e kere angu alu saufa i ngā le nguu. Ia male kalesia ia o kere malamlama kere i kulanga whamatai. Ia sa kere langu wa onga mai i kalangoa mai a ko inga. Pe pa ufo isi saunga i kapaau ia e whanongolongo. Ia whakalai fo i se kula whale, se ku ua le nguu ia ka whanongolongo. O i ngana ka ke haonga. Ia e pe fo la o lo uloa lea. E wamea e saunga i lau fionga ia whape fo i le sunga le tausangei. Ia maso uai vai fo i. Ia a wamea o ngā morako ia ka ofi. Ia i me le fife, ia kua i pia. Ia pegan ula ko ngari ko le fohe. Kusa i lo ka pa fo so ula ngonga i le mera. Ia ma le whaaloalo lafa. Ma lora pe o le nganga le sanganga le tausala. Le ana wo ulongi, e sa le leira alo sanga alo sanganga penga le a futiaro. O le fesiri ngai masinga fesiri ia isi au makua isi au makua. Wai lo lau whanga au mea ia ke kalangoa mai. Ya, ang va pero karar ko ino, no lo ai pai. No winga sa whainga rengar kama, o le longwak. Ko jana pe o ke mafofaula ya ka ko winga ngofoi fafo. Pe fa vela nga faida le mele wa ka ko ngofoi fafo i ka ko fanga. Ya, dana nga faida o kama ya kya. Ya lo fu fa ya ku ya u i lau fanga. Pe la ka fai ka yo mela yo meia ko karangi. Ya o ke kilo aku. Ia o sili aku le ka mayo mike. Ilo le mea o kei roa. Au dino kamu a koa ia whaingo me uma. Ia, o le peside ka ngaka. Voi loa nai se si mea ngai. Lo mafofau. Lo voi loa e Mike. La finga le kua a ambia o kai au. Mani. Ai anu ala show ia. Mani. E sa o Mike whai kou show. Pio le anganga o le whikufa hai. Ta nganga lang. Ia, e rei fifi ka ngaka e rei fifi ia la kou ia. Wa go ke lau ka ngaka ia e rei kukusa o maka ngaka. Ya, orang song kalah falai dia. Mari sila me lewo mo wala ngore fayang fa mamul kulanga le inu. Kulanga ye mo meo kanga kai e ko mengi mereka ko pokalame. Ola ngal venga la ako mengi mai e fa alo. Ki kango ku ulunga ma. Ai ako mengi mereka nga kai sawe mal palau vale, pe sawe ma maringanga finga le pio fia poko menga. Ya ere ko makamaka mai. E di koe makamaka mai whoringo kore whoa ma whoringo ainu ma whoringo pukia. E di koe makamaka, e di koe whanongo mai. Wa whi nangalai e upu whinga. Ok, kari aku le vale kulo. E kusa e kire whaonga anga la menga. Mena leo kanka umalawa e engi la ko moingi. Ko mengi me nunga la wala whaalo alo. Ngo kang le ku whare lei e au ngā muru mga. E au ngā muru ti peite, au ngā muru. E la ko mengi a pe e ongo. Lewo kango keep le lunga. O lana ngo fia ai, nanga lai ai point. Lai ai point ki kilo ku se manga yo ko point. Ya, onga mai foi leo point a kanga kai ai, ku fa kasi. En manga yo karanga fiku fa. Ya. Ai la ko mengi finga le pe palawa vale. E pe mesha fa ngale nganga finga le ya ngo fa pe e dia nga. Ya ala pe foringa mai wo lima ko mengi ale disiku. Lima ko mengi lisiku. Ia mangi ia le fiku fa ia la ko. E vai na ngai lima fa inga ko mengi. Wa foi o lo mafofau. E o le fiku fa inga. Ko le vango se ko mengi me ia. Ia kanga. Ia pio kasina me wa nga foi ko ngo fa ma na ko. Fa ina ia so ko mengi. Ku sa pe ke friend me nungol moto vi inga. Ma e bo ma moto vi inga. E sasi lo ko mengi. Ia e madie. Wa ve se o e manungol kalunga. Kiri ko ia fiku fa inga. Alu e ba si pokalame. Pa sa ai lo kama ainga ngai. Al pokalame le. E i fai fa piko mo e. Na fai fa piko mo ka ngaka e fia ti peit. Ma pe fa manga mangi fule ngole. Kau kala ko ngaku langai do sungai de. Tau sar. Lo fiong fa tu no pek fia sa ngoi dem ta. Peira mele sa whawhongwhonga mai ia ne tausala nei i sua ia. Ai ui i longa mauka. I ka por kalama. Le lai sa ngua mai.
ma ngai ia ka ko por kala ke le mea o nga ngai mau ai wa onga mai ai I saunga professor ia inisi awanga ele fia fa longo professor e fia fa longo isi awanga ia kai pe yo fast ia ma pale mia foi e fa pe o pe yo la ko manga ku wa ka mai kele ia le awanga le ia kulo la ia ka mai ai pe I o le professor ele fa pe o ska ka fonga le wa ki se wo le ma ko mo se ma fa nga malo wo lo hai se kulanga mi ska pe ia e fiua ai o professor fa mamla ma ulo si le fiare ia e fa kalinga longo ka pe io fe me nga lo ai nga ma ai ele o le ka ua nga le o lo ka onga mai fai paua fo io fai o anga o palo ka inga le mo palo ka professor ku ile ango fale o le mea fa makala mai ngai mea o le anga o le kinga o le ku me mo ka manga ia le la sa ngo ai le ia tau sala nei o ke io inga fo ku langa le o ke fifia ke le fo fa longo le professor o ia le kanga ka po se foi pule po la mang ia nga la forofonga ia ka ke pu mai ni si mea nga o ka le o fo I mo ko fo ala ka ke ro ai ka u manga le malo malonga fa anga solo ia pe ila o va ko kala nga ia mo professor pe ke ngale ango ia si me ia fa makala aku so la wa o bole o English ke papa ngala ali wa o nga ko mal fa lo ko le fo mangala bo ala vongo pe le kunanga kongo nga afutiar o au fanu longo nga ile sunga ya tulepa sunga panemia ole ya ke avaya orke le yo la o me lo fa mo mai e mo ya ole ai finga de bebesi fa pe o ke le o me o mai o me o por kuma o ke do fa ka winga la menga lo ke fa ka winga po la sa me mo sa wanga le panemia ke mi umana ke fa no ngoi o ke aka ma fa pe e fa fe kai o le ka ma fa fe kai fo ya le kai kusana e u ya o ke supporting ia le fast ma tau tua e sui de malo e ma unga e sui de malo o ngor kanti se finga ni wa leva ke mi o ku mai ia to lepa o kilo ia ma lo fa no ngoi o se ka mai kumul ele ngaka le oa whaonga pōngei, ale oa o le ngu, o le oa, o i o lo kai ai, a whapera vea oi ma kai. O kasi ne kai e ke kilo iai o ngā whakuna ngango, e ke muni kai ai. O le kāua nā o meange, e ka ila nei se ka ngaka, pia ki nganga whiuris ngaka e whaimingi meridei, e kai lava, o ngā lai whau me iska ngaka. Ai asau ngoi kai. E nei ama se mea o moa mai ai. Wa whainga o le e sa mea lai kana ngoi ai. E reo kana ngoi ni mea a FCD professor o la le pākeki le wha. E ka o lei mai a whalo o le pākeki. A FCD koe whalo le mea e ka o le lei mai ai. Ki rei whanonga ua o ngā mis kai. Pio mea ngā nei mai whai ngō koe kilo. Se pa ai le mea le lei mo le aku. Ia pio mea ngā wo wharua I ngai te ngā sau ngā whutiara. E le ea sesi ke ea poko. Alanga e poko ke roa me riska ngaka. Iai, orko ke leo ka ngaka, e musu e acknowledge riska ngaka. E musu e whaapea ngā uloa mai se mea I lea. Ola ke leo, ke leo mea ngā mua pea sau ngā le whionga ni palimia. Paua mei o piri ma mengei. Ia o mea la ngai lofa politiki wau, ai po sao. O le mea ka o le mea le lei mo oe. Ke le mea, ke le ia kala kuu laulangi e whamakala e kore epa, kele kana kuu mea kai peia o whalu, pi kau au whanonga whalu, e salo fia whanonga professor, au whanonga palemia, e salo fia whanonga, e nga nei mo mei mea o ngā. Ka kiengi me lea o ngā o whai. Ili, ave ngā mea o ngā, lea lau kau kala ngoi mo meo kai, ma me mo mai, e o whai whia, e le o whai whia, umare e whinga e mawale o, o isi whai whia, e sen maanga I ar kufa. Ia pia sau koi whaasoa ngā, lo whianga lea lo singa. Whafkai e maro wunga, e nu. Malo, e whaastai fo I lua ftufu whai fo I kako tala mai o le tofa. Ia ai,
e sa le fo ia lo sa unanga fa pena fo ilo tangata o aula o ke fia e fa longo i fai au mana te o launga pa wanga me ke fa longo ia wia na o launga fai au ai ai lan fai au fo ile e le sa uni le tapena na le na lau o wi ka le ia a wa fo la ngalana tana unau mai ai se tufa anga mana ia mo ai kalu ngi fo ilang fai po kala me ngi ma fai po kala me le al palemia o ke folo ai fo ia po kala me palemia da fiongo fo fiongo palemia sunga ya tula po ke folo ia e ia si me saunanga tula e pa ta wa mo ai fo isi saunanga tula e po ke le fia la va ia ngai ka ele ai e mo kangola ka pe ke le fia mata e fa ke le fia fa ngolongo so o se kanga kai e kango fo ile le moi se kanga e kango o le alava e ka ko o mai e le se ato e le fo se sa o malele e kasi lua walava nga ai fa ko lu fa alima nga va ai pe ngai video o me alava le o kula e pa le o ai o lan me mawai ai le fa sa o fa se me sa o ai ma le ma le tinu fa pe ngala ai la fa longo na il professeur ai o ke le fia misi le fa longo ke fia manga o o nga pe ai me a sa no il professeur ile ise fa mala manga o se me te tono mano ko so le o ke mala mai professeur ngai lo se sia tanga la ngala sa wa ya la kudi lo nga sa wa la fa matala sa pe la o fa makala mai fo ile le lumo le singa ia le kala la sa le kanga ke kau au mai le wingo le mea ma le wingo le plokeki ma le ming ma le wingo le plokeki ia ma le mea fo ile le nga kuri fo ia professeur fo mai o ia ke le kali inga kala ku pe io le pasier ku pe ale fo ke ia ko mo wa ku le fai ki o professeur nga ke le kali inga kala ku pe le ku sa i fai ngumena ia nga o le ala wale pisai mea nga ange wa pisai nge mea ile a ole ka kir kala ku pelele o le ia fo o le pasi ale wale pisai ange wa pisai nge ru fu ro ma nge ru fu lima po a wale ko o le fa pa lo kan ki ai le pis o ma ku ale o le sikinganga na o fa longo fo ile ila na sauno anga i ni usale tamali ile ya te pile fe ngai aya au tanga ba yo o sa sao mai a fo tina e ka fo sa ka sa no mai fo te wala leo o ia nga ke le lango inga le sa nganga le finga ngano professor ko e fai sa fai nga pa lo ka le anga ele fa va ia sa nganga professor a ko sa wa ia i lalo i fo le ni sakipi mo muang ko e ruki nga ko e a fo ko le skala no ngai ngoi fai nga pa lo ka Alena sa no tina fa mai o ia ele lango ina le nga ele fa vai apa la me ko ele skala anga le avela nga fekala ngo o avela wa fekala ko se pe me de ke sa ngoi na fa no tausa pe finga le o mombe o paroka o le wa finga le o ki minge o le fa kali le unga fam singonga kai au la le e mo le unga fam singonga ia nga le po fe pe paroka pe paroka ai pion me finga le pe o fascia o le ko akele e le fiona professor fualo o nga lango inga a fualo ko fai al paroka a fai lango a fualo le ko fai ngal paroka e lua me ke kele la e sa ngo mai ia le professor e la wanga mai ka o le mea mua o le kele o su ye kukupu mai e ari mai ai de kele o le fai mamango le kokong e vamo mo le ala o fionga i te pa fasina o la me fa o la o isa no ta upulia ele ilango ina ele fionga le professor ye se fai ngo se fai nga pa lo ta o le professor na mua fai mai lan sa no e kakau o ko e fai se fai nga pa lo ai muri e lo au mai e lo fai unga le mai oile langa le lu ngo ai muri e lo ko mai fa mai e lo fai unga le mal fa si langa le e ka ilu pesa o pe au la nga fa do le ala o pe wa ku sai le fina ngalo le o le professor mal fina ngalo malo le fle tunga ya tu ya le wo wa mo ko akasile el professor ya ngalo no fina ngalo e ka ilu ne
Se fa mo pela mo kananga. Ko sa le menga nga kupu. O nga fa vai la wa o ke kala ngol professor. O la ke fa no ngo e do menga fa vai mai me ke kele o le me mo o me ia o kele o su ia su la ia le lai sa vai ia longa manga o vala le ami ko a le me no lua o le me le lufu longo i le lufu lima i ngo mele o le finga o fua ye ongo ngo fua ye ongo fa ko ai le full percent le nga mai sa ia longa finga ngalo e winga i le me la ki de ia e ku sa fa vai o mai ro nga ale na wa ve ma mea wa pe wa nga i mai i kamaka e ke ia la fionga e afualo ai lo le menga e ka kaunga whakarikari le unga o le whamasingonga ai ke ala wa ave whamasingonga lena rongo fu wa whao ngala le menga ma mea o fōringa mai o le aka o leanga umai mea uma o le fionga professor ai a mai ngele unga kai au o ngai ma ngingo le makalawai e le whape o whau e professor se me koi whai le pāroka le ai o langa nea ba ai whaai ai ma le mea ngā kupu wa o ia le kokongu i le kele o mea le lau whiunga whaakasi a mea e lua o le kele o le mau suvi ngale e ka umai ngā mkwa so kura fongo awa nga umai nga whaia le pāroka langa lau o sau suwe lufu balu ia o mea whaingo mea la mau kingoa lua o sau fo i le whaavai le whina o lua api whamsingonga ia o ngāle le sau ngoe professor o le sau ngoa mai e lunga mea mau kingoa awa songa ka lafo a ia whamakalanga le ala la ngā leo ke mga kui sa lea ro whiunga whitiaro e loa se mea o ingusia oe e poko o ingusia oe e maramrama o ingusia oe e loa whai se mea o ingusia oe e le loa lo whai se mea e kulo utu kangaka ia ni kulo o whawhonga sama o whiangu ia oe nanga o mea ngā o le ngā kulanga o ki aporu e whia lang kangaka le song ka lafo mga pera mena sa ngoi ia ai u de mede fa mai ede fa vai ia ai o le mena fa ede fa vai ede ka kaun ko fa sparok ai ale sa u le ngoi disi o lai mo mo ngo ngaki ngako ko an fa pela e mongi upu ia ka kaun ave ave se ngo wala van pa lo ka mo i de ka mai e kongi le mo ai u daf Ai mele e kako se o tatou malo ne vai tau. I nisi fo i o tamali, i ma nisi fo i o usolo tau fituli ai i le whainga, i le kauwhi kūringa leo. Ia, o le se ngā malitala i se ngā mo. Ia se saunga mo fuke an whamakara lo se ngā mo. Ia, futi alo, pe saunga lo whionga whāton. O le sui le ka kalango ai nei. Le ang whampea o kua iha a fualo o le ka kalango mingo o koe alu i paloka. Ai sa whalongo fo ia i le siufonga le sui le sa whapea mai. Ma ke le lango inga le koe whainga le paloka. Ma ua umanga fongo la kongu. Sa iai la le fongo la kongu. Ua umalanga ia ka u le la kongu. Ma ave fa malo i le sui le ua malo. Ma ua ave lango la kongu. Ma ile koe mga umia se whainga paloka la kongu. Ua ave o ia ia ua ave lango. Ele ka unko whakaunga whamamalu le. Ia alela ua whanongo nge i melia. Me fo la ko so ese sui ala ko fa u a failanga sa ngo menga ke lango longo inga le media a wala ko ya lu palo ai ho i lango le ya ala o le si fo o sui alu ya o me la fa pe de ka ka lo sui de e fe so fa be fo la langa sa nganga nga e fa fo e ko e fo ia le professor e fa pe fo ila a velanga fa mugia ia manguia le sui le kako mu ia o mau al kako sui ia le vola o fa ko fa le denga ka nga futia e denga el powder sui
Mai si uma sui le ia. Ngang whanau ko ngai, o mea pio ngai o le hama maru le malo. E ne ma whainga koe pese pāloka. E le e kasi al pāloka Samoa. E kasi al pāloka Samoa. E le koe fese pāloka. Ioi, kasi al pāloka. Wa malo le fast. Wa malo le fast. Au ke vai aku. O le whoko heru le ngoko ko. O la whapea. A whaia. Wa kasi al pāloka. Malololo. Malololo. Ano ke vai aku. O lai malolo masu e le kia pipi. Ala o naka mai. Me la ngai mangai ai. Mo mo fa le le upu. Me ngai mai kau. Ya, nana mo fi ngau e kasi paloka, e ko pes paloka, e kasi paloka mai. Ana la ko afa pe ko yel paloka. Ya ona mo mai sua foka mai e do. Ya no mo vinga la. O ka fa pe le ngor sui la maro. E maria ia ka ko da fo. Ya ngawe no o ke maro. Ai a faida ke o sao me paro ko no ngorua. Ke o sao nga o fa inga sui le en fa mai ai maro mai. Ona na ka ra fa. Ya, o me mali palo kangi. O suinga malo ai unga ke ko saule me. Mo le malo. Ai malo le malo le kasi paro. Ya fasi fa le leilo. Ya malo la vale tala tofa. Ya e bu mana tua ila tala singa mo mo sup. Ia o ka ulia la singa mo ia fa yo le au le yo singa mo. Ia felele ia ile tu felele ile tu felele ile tu ia asisu ia ngale la akwa i lungo la au kilo senga mo kilo ia fai ku lo le sumu senga mo si fa fia o ke fia dua ku fia dua fo lai ku ia fa me lo e kine ma fai ngai le nge wa apa fa me lo male ko afiki ele su ia sa o maila nga kofu le o ka ngo fiu ia le piko kofu o mal piko fasila aulia ai o upen o nga ko le yo ko nga fiki le sumwa yo mai lo ngi singa songa mo o elua wa kofu mal piko la au ai u ia upen o le sumu lo nga ko ia wa fia la le sumu wa ilo aku le piko le o le ngu ma le piko le ku wo aku ngira le paka kilo fo ka mai wala o ai ngal ai tia le ana vai menge isumu nge upe ia wale mafai ala le isumu longa fia iloa ia wo fia ka mai i ka mai ki ia maka ka ia mo kilo ku ia la ko paka o ia ngal le ai tia ia o ngalo la le isumu o le e pipi ia nga wale mafai ka le kakali le fia iloa vo ile le fa mai lo le ia nga ka mai o pa uma mamuru fasila au la wala e o senga mo mal fasila ia nga mamuru mai asa wa pa pisi ru mo kama ia la nga le o tata to tai mi mala fio nga ia atano ia te lo o pesele mo le to ia lo fa nga de malo le tunu o e o lo fia nga i pe manga senga sortino lili mai ia o tata so ta inga mala fio nga le i pula tata ko fa mo i fa fate si maritolo ma le vado volte si male o
Se fuluminu te ua te ainei le itulai ono i sini au se talia. Le vi ingo le atua na saunia le au faipese a katoliko mai si ufanga i fale la tai pe ono tō mai moama sila mai ai. Mo le atua ia lo faanga i le tina i amareta, le fale tua i amareta. Ia tau iaina i anga le iatu le atua i. Whianga iai pia mga singasi o tino. Ia me si fo iyo o pesenga vivi ingo le atua me si o tō alarafanga. Ia si o tō awhio anga pele o si ufanga fale la tai. Tanu ai le wa mafuta mai ia le awhionga le li pule o tatou. Ko wha moi wa wha tesi mani tolu, waru tesi mani o whionga ia atanoa Crichton. E whatalo whatuai i le anganga whaaloalo le nei tūnao le awhiawhi. Ma lo lava le soifua manuia. Ma lo fo i le folau langi ma. Ma lo le ono sai, ma lo le tautua atu nuu atanoa. Koe whakalo whaki atu. Ma lo lava le soifua manuia, ma lo fo i le ono sai atanoa. Foi ono whatalo whatu i le nei tūla o le fiafi e lau sunga anu ma lo le soifua ma le langi e mama te whatalo whatu foi le whionga to le fo ia e via pere lofa maranga le lei o le tua le uto e maua leisia tātou whiso ta inga ia i le aso se fulma le ono nei o le aso sa fulma le ono me ia lua afe lua se fulutasi ia o le vi ngā ia e whafoi pe le tua i le na pule wha soifua
kai mai le soifua o lua o fionga ia e teina le foi lea o le mamalu ma le pa ia tele o le maulunga o le tātou tano ia le o mawhai ei o na tātou lau lua si le whai ia i lunga o pea urea ia wa foi le tātou proklame masani e whiaki o aso sāte itasi whaafitai le lofo le tua mo le nei tū la o le whiafi malo le soifua ai nu ufa pena foi la o fionga to le afoa i le nei tū la o le whiafi ia ma le sunga ia mai ia o te rei mawatu pa o taunu wane ia Ia mautia iai mawhano le fionga le whaatonu. ia o le lei malo whaafitai le nei tū la o le whiafi ia whaafitai o foi le ni ava no ta ua ma le mata ngo fie o tātou fisota iai le whiafi le nei o le sa malo Malo le whanau e na o whianga e le di pule le KFM futiaro. Ia. Di fi whanau beta no e lo si fo. Malo foi i lau whionga ata noa i le whaagowina o le tātou porkalama foi pe i o le nisa pa i o le atua. E maua ngata lava i a amanofa penei. Ia mese o le sapati le nei ia le taimi fo nei musalo a te aleiva i nā ia te outou. Taimi fo o taun whata oto tō whanga mamuega. Ia peita i o whao ngā pēr le nei masele tātou te wheilo i ai. Ona o le tō whālama i le fise ta i ala ua fionga. A le mea lama te tō whā i ai, o le alava tātou te alua i le mwhai o le misia. Me le moni o toida ngā mwhaftai mwhatalo whatu. Ia moni fo i wa tele fo i polo kalama o tātou le toi mafuta. Ia ona ua le mau fo i malosi o le tino. Ia le nei pole rofa le tua msalo o au tapu i ngā ia atano o toi whafo isia mai ele malosi. Ia maua e toi whaafonga mai ia i se leo le au auna. Ia e whaatalo whatu le nei fiafi i malosi i fua malange ma. Alo whaftai, ai lewa. Ia, te doa atanoa o lewa atoa fo ia tino watausili pero te malona se la fai. Tato team nei ia. Le fo iwa whanonga fo i le pa ia mali maru le whafonga moto vinga. Ia o le aso ana nafi atanoa. Sa makua ai ia ue pi mei o komeni mei lungo le pokalane, alai lai pokalane. O le kene i o pi no mai lunga. Ia, o le iana e whaafikai e tua. Ia, o le au ke sama le mu, ke le roia futiaro. Pero so kui se, o au la lea. Le aranga o kanguronga po. Ave ese o marke do pi anga po o le ai na ni au faso esa o ka mo le ki dia le le anga po ia o ke le lona e lau fiona ia ke le do pe e fingi pi e fio so i mai lau fiona ni ya so pe a ala da o ke le pi na be se anga po onga o le kulanga le o le de mamlama o pi ia va e de se sengo pi malang medi wa pi ka pi malang medi pe e finga le feu o le na o fo ma fika e de o ya se pi o ko so mai no vinga la sa nei le lo fa fo nga po e de kilingo o me ia le fo mo manga ave lo fa ma de ku ai ai da var kanga kai ia se de po ka ia ia nera fa ku manga ia fa no longo mai pe o kangaka o le moto sa movi inga o le tua ia makanga fi fa no o mai mo fo ke mi fa no mai kangaka ki ngai de loko ia nera sa fa no venga le nga po e ave ese uma meia ia le lau ka kia mai inga lau fa fonga na moto inga le lau manatu ai si o vai pe se pi o so mai fa pele se pi lo ngol pi o so mo ko FM ya maro so fu ma na mania ya maro na fo ile so i fu le ngi kula o le kula le fiafi ai ia o le fa lo ngol fo ile pe na sa no mai to le fo ile vai ngale ia o sa ia o le ngā ruenga wha media le tātou te iai. A wai e a foi o le whainga le o a foi o whina ngalo o tātou tangata. E a foi e matua e a foi e te whiu foi e tau sort out foi le a foi le whina ngalo o tātou tangata. Ia,
Aia ona o le watua tātou tangata le saolotonga le e te so ona saunoa ai lungo o a whi upenga ta whailangi, whaalia i o mawhauwhaunga, ma tunga tūranga umana ma whapena. Ia ona e tau mawhailoa lea e, ona e tau mwhoi le tu vala me ia mawhai ona maoti le mai le whaafufonga le tunu. Ia peika ia le e le singata hoi le matua le fia, e matua le fia whaalongoa i seisia whautuanga. Na pauale mele ia i o lona manatu sa o lona manatu sa o tangata uma. E pe ole mela na mana o mi ai le ono sa i foi le tātou ngā ruenga. Le tātou ngā ruenga foi le ina ia wane i mawhai au na sa o mai vaenga i a foi le wae. E a foi e a ngai mai ai le mea foi le ole. Le tā ua le character assassination. Le ai masani ana whao ngā fo i le o leisi tangata ngā le maua le avanoa e sa wā mātala fo i le wha mao nia. Ia o talala nā e a fo i o le vaenga le nā lea e a fo i e tūla i mai ai. Ia o le o te masalo nā fo uotou tilo i ai le a fo i le te tele o le wha le tonu le i nei fo i le ai lunga o le i momeo o apio fōringa ma vaenga o mawa pena ka o e winga fo i le sui fai pule o whaleata numera tolu ia matua inga la le ua i nei tua inga le ua i nei Maka o le ukia sau fo. tala le ua i ua matua wha mao nia ai tangtanga i e tustusinga la i lunga ua matua wha mao nia lava o le fionga i le di fai pule o ia le nana vele ta avale tu ia i malesi wha upunga vo i le o le e sa ia i malesi tangata i tutono le ta avale ia e sa e a fonga le te ia le mena e wha no te isi ai lava o na o le vaenga le na pila le no fai atu o le character assassination me le ufai ia ona ia ua ia ele ia foi ele fa maunia mai le a mela o le fionga le di fai pule o ia le nasa vele ta vale o le ua foi wa lu le tala o ai foi o le di fai pule na vele ta vale pe ale tu nga mela vale na le e fa no ai ma tau fai te ia foi le so ona sa no o tangata wala o le Facebook foi le whaingatanga i noa ia whamtalanga male o le tela tangata o tu uilano ia isi ngoa foi le o rato i ngoa ia o tu ulai lalo e whainkaranga e alue su ele na e alue su pe su ele ngakaranga lala o so ona whaona lava la le avanoa lea e a funga le e matua i whaaleanga ia le ngoa o lesi tangata pe o tūlanga matau tia le nā le olo ia i le teimi le nei. A wae ole mea tonu wae e tupu. Pāngana. Ua mai a mai le whaamisinonga. Hoi le ua whaamao nia mai le whaamisinonga. Ia ole afionga ai le sa iei le mele o tupu. Ulanga whaapena. Ma ua mawhai fo i ona mōdia o e leo ona o se whaalawe whaapena. Ai pe ole tūlanga le nā le o lo ia i le afo i le teimi le nei. Ia ele o mautinoa. Ia a ole alu salalau ole. Ale whaamatalanga lea ua iai. Ia o lea ua fo i ua. Ia pe ole a fo i pe la ole fionga i le di fai pule. Ia lea sa fai le susu e ngā leo maual tangata na fai le post. Ai avatu tangata na le no fai le post ai fa pe mai le fo le fini na no fai le post o ye le ai o kalanga mai a o le ngo ka ngo ko e post fo ngala le ngo post mai ile kanga ka le e pe o le me fa pe na wa mafia fia tele le me le na ho le na o lo ai o se me ai fo le fa le to no fa le ngai le stangata io na to tu fo la i lungole i tele ai ia le mata upu ia o le o se ele o fa ma nia ia le fo ia le vaina le pe o si me fo ile na e fa ia sina fa no ile vaina le o no le ia like I said ole
o le character assassination o le tangata ma le tangata ia au te langona fo ia le mawhai a ona so longa la wo fa ma ni lo sol tu la fono na i lo le o se me wo moi o se me fu na le va pena o le tau mate o le fa tupu ma tu langa uma fa pena ti o se me a le fo ile o te le o fai ala la utala ona o fa pe o wanga ia tu e fo pupuni le fionga i le fai pule ai o le mena te popole ai o le alu o le fa le ngai no o le suafa o le afo o le li fai pule ai umai ele mo i mai le sao ele mo ni ma le sao o le fainga tala o le tau mo fainga la e foi le fa le le ngo le tangata ia o mai ona tu vai luai o ye le manato tangata sa o la vale me e peina lo tala foi le fa pe la fa so tala foi le ono tom fai pupuni ele ai ia ona o le tulanga fa tu stala la valato e le mafai ona e fai tu o inga ele ai se fa maoninga o le temi le nei foi le tulanga la o le freedom le o ia ile faali o lo finanga lo fa faali o lo mana le la o fa o nga e tana te dunga o le apio folinga ia le melea ia le vaenga le ia e alo ia i te rafia ile temi le ia fo ia e faali o no mana tu le fa vai ma le moni ia peila o le tulanga le na ia tawana to mana tu le ia ia le afo ia le tanto o no wa pe o mena le o te tilo ve ia saule ngole e fake le saole ngo la fa nga e fa ele post tate tasa e kacha la ki tilo we lo le ia e fake le name la la usa wa ile ngo ole ai se manatu fo ile o tangata ese me fo inga le o te teritonu ia fa ali pelo ia fa ai lau i lo pelo u ngo o manatu le o fa ai le lafi tu o le ngo se matulanga fa pena ia fa ali ele suafa fa ia tu ai fo ona o le mea o le o tupu la vai ia fo i dunga o tanto apio foringa ma nisi foi tu singa matulanga uma fa pena awala ia le mea foi le pe ole foi ile fa ilo ali sua fo mo yo le tangata ia ava fa ali le ngo fo ile mon mal fa maon fa ali la le ngo na fa lo tele le ngo na va tu yo na ma fo nga ia va musu le tulanga fo ile fa ali lo nga ngo sao fa lo tele lo na ngo sao ia ilo ai ia o ia le fo ia le va tu lo na mana e pio nai tulanga nai tawana ma ona fau toi nai pea le tato o no i tulanga o me fa pea ina ia lo famia pea le suafa ta ule ia o leisi tangata ia le uta o mawhai e whai le tala wha tupu ma le tala pepelo ia ta ule ngai nai ia leisi uso a tangata ia pita ia ne le moni pe ole danger la le mo lungo o meni pe ole na lava o ia le fa le tonu le ia tanto lo sia o ile lofa o le afo ile tangata ia na ia lofa ilona ainga ma tulanga uma fa pena ia le tu lai so o mai ia vaenga ia pe ona tau fau tua tuai ia ua pele no fo le lei o le tātou o tino e le ngata ia te o tou to le foa ia o lo o lala ma papa au ia usatalia ia o nei fo i le tātou o tino nei fo i le tātou o tino e o le unai fautuanga na ia tātou alo ese ma o mai ai ia i le whai o le so ona whai o whamatalanga o le ai alana so na whai whamatalanga o le tau mo whai ai whati ngā le loto awa a whai atu nei le mele a whapeko wai whaia ingi whamakalanga le ia ona wa ai lola ia ola matua mata utia tala vo ile le whai nunga o le a fo i o le
o le Facebook ela la na le failo awa ela o me ye fa ali te mata ia o me foi le musue e lo la tu ai no ona ma fo fa wi le ia peita ia e fen o le fengatana o le fengatana o le fi le vai na le ia te mini ni mo le pe le tu nanga na wa le mena ia wa ta ba ai fo ia pe fo le so le te atu ata no sa ta to ta no fo i wa sa le me le ata punia le ta to Facebook ia a le ala vai e le ta punia le Facebook le a ta to no ia ma le wa sa le mena ele ai e te le ai tu ta wa ma fo ai na le ta punia le Facebook ia ono tu langa fo ia o final o tele pisinisi ma ka kala ke finga le lunga Facebook ia le ala wa manatu ai ia e le avena me ma me o le ata fi Facebook ia la mana ia le tu langa le ia ai sa tele fo ia fa matalanga sa fa le anga fo ia le final le malo fa pe o le ata ponita to Facebook ongo o mea pio ia le wa i fo le mea le ai o le lava e fitu fa i da bala fa to fa awan man yo tato tunu ia ale fe wo manita la finale pe na e sa no ata no ile fai pule le e sa mai o i faleata le komeni le se ta se fo yo pa anga le tato poklame mai o i California e so fa ya loma isa o fa pe mai le tinalia e sa o le lava nga o le fia komengi lava ma le fa loalo ia ma le ma fo kulo ma mau penga ia la ko faku ai ku I fo mala ko fo linga mala ko ngo sao ia mangai video ia fa maung ia le la ia le o nga mai no le ti page fa le ala mala ma ia al fa le vela ia o le e ba ku manga ko kanga kama ko ku ia pe fi nga sao ia atano wa kele foi ku inga wa fai kele foi me le foi sa ka ko kele foi ku inga sa baku ia al fala vela alo su e leo ia lo kau kule ma kau kule ia wa o melia o kele yo kanga kai e ku mai post lungo la Facebook nga mai le ngolo Facebook ile mai mawa o ke mi e ku e fuanga post lungo la Facebook e ku ia me o ke fi ia o kalma ko ainga o ko wo ia ma ka o le loku ma ka o me ke faia pawanga me ku lo Facebook e ki ngana nga ele le option le e tag me kaka u le mail man o ke le kuanga onga la nge me ange ai ke ku o lo ngo Facebook lo winga wa e lango inga wa lango inga pe dal me nga wa sa ngo mai wa ku e so ya ku le ka so ki nga fa mai le o post la nga wa ai ka ngu ya ku dunga e le no la ki nga le ku so le wa nga lango inga o pio me nga fa ku fa ya ka ko a senda ko se me lungo lo page ia nga ai le o ia o ke mai mo folo ke me ku o lungo lo page ma nga ia ku o pelo Facebook ia ko ia ka o ma ku ia mo pa anga ia ma ko ainga ia ma ka kale loku ke fia ia ma me ke fia ka longa ai o ku ai fo se post so sis kangaka ia ngi be ange wa ka vale ai fo o pio le nga atano ia ole tulanga le na le fisa o faitau ole fela sa utilitilo le nei foilea le wa ye fam talanga le ave ese umele ele page foilea le malo ia ma le page le newspaper le sa vali ia fa le tele fa upunga le fitau le na o lo ye lunga ia ole me o te faietu ai e tele ia e tele ata tō tangata o ina foilea ma tangata ma tu o lo alala ma papa au fafo. A o le tele a o lato te whaonga ina le page lea le malo. Le page lea le malo foilea ma le page ale newspaper le Savali. A wa o ina i le Savali e maua tele tala e maua i foile i mea vai e patino a i le malo le whaanga i ingo le malo. Matulanga uma whapena. E maua mai eina i tala whaamtalanga foile mo i la tō e alalam papa au trafo. Ia peita ia ni la ua finangalo ia le foi o lo teita ia le vaenga foile ale au le media ale a foi le malo. Ia o le ave ese uma ia poloka uma ia le tele o post na ona ole manatu foi le mo le whaonga ina e tangata o le tātou o tunu o lo lala ma papa au i whafo. Ai mai ane,
o lo ia le me foi ngale go fast e fai e to le fa upunga foi le wa ko le fa upunga le manuia ona lo to lo le ma le go fast wa o la fa winga ina le mela o la e fai la fa matalanga foi le I lunga o fai la tu singa le anga I lunga o le a foi I lunga o le page ai ko muli ai ia male a foi male benga go fast on fa ngo ia ia wa e ka kaunga malama le leitanga pe ona e sa no e o le teimia foi te repost ai pe post yo le teimi foi na wa aveila lango I fina unga le ia wa I la fai tau I le page le malo ma page e foi e maua mai fa matalanga foi le me sa tu le aso ia so o mai te leo te mina te whaina fo I tua fo I mea tutupu ia somwai o longo winga. O le page e ao ngā. Ia mō nai sua suenga ma whaitau ia intulanga wa pena. Ale a whao ngā loa fo go fast. Ia ona peilo le ua te ia le ua whaaporo kiki ai fua lava le page. Le page ale savali ma le page ale malo. O whaaporo kiki ai fua ina ua e whai e le mele na. Ai le ta atia pe ale page ale malo. E sua whaamatalanga atu ia nisi tangata o lo ia ni mea fo ia le malo e fia e whaita wai matulanga wa pena. Ai winga e mawaila le whaupunga le ia wa politicize le mea. A o le mea ia i sana tau ona tu oi pea. Tau ona tu oi pea le page pe o le mea ia ina la e positivo I whaamatalanga. Ia awai nei soanga ina soanga whaia ia ni whaamatalanga ma ua le pāla ua vale ia se vai ane fo ina fia. Ma ia tau mawhai fo lele a fo ia wa le pe what I mean o le politicize le issue. Ia wa ave fua ia le wa whaporkiki o na whaia tātou mea. Ia le tātia I pēle mele nā ia e whao ngā pēle mele nā ia le ofisa fo ile o le savali ma le a foi ma le page le malo le mo to le te lo isi whaamatalanga. Ia ua tumu na I le mele na tumu I le mele na o le tele o tala valea ma tele tala le I whai e ilunga. Ia e umai fo o kua I lalo fo le ma le kou fast no fa pele ia o kire lopo feme o ye I finangalo o tangata I le mele awa o le ala ua ta umai o le ua politicize ele a fo ele vanga fa upu fai ele fast le mele ai le o se mea fo ele e ono fa e ono avi ini fa inga fa politiki fo ele ta ona ta o fi pe ia pero se manatu le na ia I pe ona au mai fo ele mata upu ilunga fo ele le ta to te tala no ai le nei tu la le fia Malo. Mana tau sana ya semua. ma ke langolongo hinga ia le saunga ale fiunga ia atanoa. E sa le ia atanoa tūlanga lea. E ke mi fo ia o usu ia le fono o palemeni. O lai ka ke kango fo e kausu e le mea lai sau lai live mai e le fono. Ale e saunga ia I lunga ia le mea o le loko le ale fast. O fa pelea. O le ke fia manga o I le fono o palemeni le live mai. Ale fo ia sa wele local fast anenga o fa alongo ma o tilo I lalo fo ia wa ka ko o fa sala e sanga la e fa sa wele la pata inga ka ia e live mai e awale le copy a e ta no anenga e sa wele ata no va pe ai o ke le fia maka ngi me ka fast o ke fia maka le fongole ale panemen e whainga kāla ia o kanga mo e su e po feme I le fono ngā ne su e kua o fast o whape ai o ngi ia kanga kai whaia ngi mea e malama e mea ia lau ke whaia e sa le ia ata no al tūlanga lea Putean. Mea. Ko sa ne mere nei a pingare ata no. Se take o la wa fua ko ai mana wa kilo ko ia I fingare me pia mere no whaia ko fingare. A mai a se mea finale o ke lo ke mai moro ke mi ki kango ai me foi dane e sa no foi ai no au vai a ku le page na sa
Ia, ngā kangone ia ua sue pele pei si leo ke wa ai e lalo po kalami al maro i le fongo. Ke ia maka e langa o ke fia maka i kaumanga le fongo. O ke fia maka i finga le o aur kangaka e fia e whanongolongo maka e se kakala me ko whao o finga. Ia ngā maua koe le ia ka ke loa ka ika. Ko whawhai puri. Ko whawhai puri. O i rana o ke loa koe. Ia orkero o whai puri. E whai kaura kou. E whai kau. Ia e ngai e se tangata. O i rana o ke loa ai le whai puri o lo i ai le mea lofa le atua e awale le leo Samoa. Ka ke loa fui le whai pule finga le se foi onga sauanga pe whasau siti. Ka ke mai kaua kua. Ia o ngāra mo ka ika pula se larfinga ngaro le koe sia so ka ke anu ko kongu e ka ke finga ka fiaru kongu pale mengi. A le waka laku waka lala o aku lolu pura loa. Waka mana manama le i a onga o lai whai mai e whai pule i lumba ko ka ika. I saka ika ngā whale ia, o le whainganga o ke kilo i anga lea, o ke kilo i anga le whunga whikalai, o ke kilo i anga le ripa le mia, o anga le posisi, po anga wa. Ia ngaka akanang fia whawhikai e sere maangai o kōwha. O lau ngā, ka ke fia maka ia, araka ke wa ai aku fo i kō mengi ralo. So, e kua kuroi runga lea whanau kua wakumanga whanumanga. O lo kōwha lea, o lo sua karisua, o lo ingaki. E waku whakasi at kaimi a nake. Ia, ai mai sianan whai pule lea, ngale a whaneata, o ka ua whaneata. Kasi le whai pule, sa unroa o ko vai aku o upuleanga umalau langi kala. Ia, whai pule e aka mai. Aka mai ke le whai pule lea pule o se kangaka awa o winga e loa ianga Samoanga pe a whingau ianga point ke loa le whai pule e whinga le e ngake o ninga ni whai lunga maurunga o na mangi o anga point a mai kong pe a whingau O la yele me o kere fia whai pule ka o nginga Samoa iska ngaka pe whakaika inga ina whionga li sa whapitu ki vai ko ai lulu nga u apa se o nga sa inga ye se o aku nga ten nga fa sa sao mai le nga le maka ko nga ka ke ka mo ngi lulu o lo ka mo i peki ya e me na ngo fa ko ya a lulu fo le u fai pule le o la lulu o la do mo ka ke le fa le ko ya nga sa i pele ai wal fa le body language a wape nga o fia menga o kokua. O ko ke ka anda nga whapura, ka ko mama ai le, o le whionga whai pule lea, o ke akai ai, lana nga akai ai, an maa ngai o ngā, kasi ngai whai pule au ngā mo Samoa. Ioi. Au ngā ranga ko mai le ai, mo lea ngō. Ia, o hau ngā ia, ka rei loi le whionga lalo sina i pēr, o ngā maka. Ok, do ai whai pule e whinga le lei mo lea kumu. Ia, ka ke do whai pule whinga le lai whakumpu. Ang wenga li ko la fo se akako mai kau. Sa wa oi mangai ho a kiri vanga o Samoanga kangaka. Te ora. E pe ti man fo le mea. Mai pe fo le pe ma kuloa pe ma lor venga o le fe au. Le fe au como ave ma u fe au. Awal ave ma lor le fe au ko. Pe au maika. Pe fa pe e manga ia o finga ngalo. Ai pauanga o sia o kilo ia. Pe ia nga pe ka o kasinga me fe kai ka pe au mai pe fa kongu mai ki ban le me yo me le pe fa pe nga ia manga ia i si wa nga si do ai au mai malu wa le me ai via pe o ka o fo ka e malu ai via e malu vai o pa ia a o le mo kwa ngoa wa vai fo ringa fe pure e ke loa fo ringa le kangaka ia e manga o ai fingau i merele
ia a kong na sisia na ko pele ko lai mai wale ko lai mai ia a kong ole a mai malula nga ia ka wa ia e pulia ka malo ko ia le o le na malo ele ka dia kia au le mai ba go sure le o pulia e ka dia kia au le mele mai ko e ke sira fia oi atanoa masalo sa ile imawa mai le amakanga ka ko pokalan fua i rou le maua mai o le ufa atasi mai le fionga le whaale i le whaatonu i awhitiak. Nga ufa makalai ngā i le talk show al pālang, ale kamadua pālang, i man kamadua sa o le ungari, ke le pese ungari i pese al pālang i tamadua malfini. Mai lai Amerika. E o maa ngai o le show, wa kekele ai dunga le wale o kekele ai dunga pālang i malfini. Whaingon la show kamadua malfini. A le kumbo le mea lai fai ele show. Ia lele kula wa ma le fafinge. A koe ngā finge pia tutu wa fo ile. Lele kula wa ma le lima le finge. Mau wale au vai aska maharu. A vai oi atano al mafiki runga fao. Ia wa kuunge le show. A kiri le fale mai. Wa fa pia la uia. Aise mea moi. A ho mawa ko koe ola kiki la kule li yung fo. Dinga fai kulo le fo mai. A maingi mea ngā se ifa a. Uli ai lo au vai ia i loa o le show le mele nga fai. O le mea ngā lewa fai. Pia waka kaunga whale lea lo le ai. Ata noa, o le mea le fai tau sala ia kia. O le wa uma foi ngā whamakala. Ia ere i o aku le pāle fai mai ngā kangore o le whawhinge uku le puru ko ngore whanga, la show, puru mo. Ia la lau whapea ska mano ia le ipu kangore mano whanga le whina. Whanga koe ke woki mo le whina. Mai la oi mawhau whaunga le ko ngā tausanga. O le ewa, o le arulanga whanga ame whanga kakai e pala wapane mai. Ia ngana maurunga. Ia lewa mo mai le whiunga ia whitiaro. Ia kawaya. O le stangata e whapea ngarang ki liwa. Ia o ke doa ia o ke le whako inga le. O ke le aia inga le ki liwa le whiunga le ni pai pule le peon mele. Ai ia kia ua ia kasi le whai pule o ke fia iai. Ma ngai o langa fi ngau mo le mangui o le mu. Ia, mai le sia ngai ke leo maru ai. A or snake. Le sia ngai ke liwa i po se ki liwa se whai fi au. A oe au le mukanga kangakai le angai le mu. Ai ma ngai ia po le a lavar ki liwa ai. Ma ai po se au lo lai sa kuko. Ia, pio... Le rau ni ia vai le feikau ka ngaka mari fala nga ngos fai pure le. Ia la fai mai kuspai, fai mai kuspai am ia e kuai fuinga. Wa e la kon maro le. Ia na ngovinga na, or ke le nga manguia o finga le da fianga le di fai pure. Ia maro kasine fai pure o ke fai vai o via. Como le fai le rosinga mo le fianga tausala. Ia fai vai ko le fo. Ia ke fia la gasta. Ani ko le fo. E fei va foi a kia. Ai pa wale me foi le ngo fa ko mo le fa ki o ka. Pe ina o ki di vanga le. O ke le ai ai nga fo ki di va. Ai ku so o isi me me salo me ngai fei ka i isi ka e fai pule. O la ki di va. Nang winga la a bitar. Pa kali le so waru le dua fa dua ulo. Na ko ma pingi me le. Ya, no o ke paro ka ku e fai pule le pule ya se kasi foi o kanaka ku lo u tangata se kasi foi o kamari e kal komu ia no ia ke le manguia le ku ui. Ora ia ke ia mal poko o ia te ia ma fai long ki ke le maurunga a me sambio ka kupe me sukusi te doa te na ina ile te pule le yo le tino. Ya. Ma nei ale le o babala atu to nei ale tu langa atanoa ale rata se e pistan ta tu. Ia. Atanoa ko e kasi ngai ko ia fio kar fio ke no le ongo fi ku ma mi se fusuka nuna e de ko mamao e la me de ungo la se so va ai ke mingi fa ke kadinga le ungo o le dufu longo ma le dufu lima. Ia mali o ko fai mali lenga da maru maru la so va ai ke e fai se ole aso tai ole e la umai mata upu ye lua
o le aso foi ata o le na sa no ye le fiong el fam sin silio la mai foi mal fai un o le mata upule o le fa nga ina foi le komisino o a foi fainga palota o le vaenga le o le tula fono le vaenga o le tula fono fa le ana to appoint mai ia le sui fai pule Fa bo. le sui fai pule fa au popo o ta o foi le mai le un o le mata upule ile foi le fam sinonga ama ile fai un matalo o fetau ia foi ia fai un ai lua sa wai ile foi le temile tasi la mai ile fam sinonga ia le fai un foi o le mata upule le o te ena i foi ele loia ma le vaenga le fa'atuatua i le atua sa mo o tasi te ena ai le filifilia ina fo i le o le sui faipule tamaita'i lea le tatau ona fa'aogaina i le tatau ona fa'aogaina ia le vaenga lea ia o te iloa la le vaenga lea contentious a ia issues e lua ia lea o le a o mai fo i le fa'amasinoga i le aso ataeao o le te enga o le te ena ina ele a foi ele vai no fa pu fai el fa tua ile tu sa mo tasi o le fai unga le komisina o faina palota ia ma le te ena ina ele fa tua ile tu sa mo tasi ia ma le lenga lena sa no ia ile fionga ile o le malo fo ile mo le toe le solo ia o le fainga paloto le fai un o le fainga paloto le lua fe lua tasi a perila ia ile te na ai toe fai le pe ona sa no ia ile fionga ile o le malo la toe fai le fainga paloto ile so lua sfultasi o le masina nei le so farele ia e pe ia o lo talia ia no ia o fo ia pe ia ona le ho sa no le tai o le tu mau le o le vaenga o le HRPP o le ala mo fai un o le ai ia o le alo ia matalia ele a foi ia malana vaenga ia le fai un o le a fai mai le fam sinonga ia ile aso ataeao ia a le tulanga le na le o lo ia mata upu ia o tamusu fo e tau tala ia i le whainga o a fōio, i le whainga o le whaai unga. Ia wau te langona, wā whe maafi tangata ma le lato, wā whaai unga wa uma ona whai. Ai le se italia pēa i lato fo ia tamali i ma whai la unga. Ia o lo o ia lato fo i le tomai whapitoa fo i le entepera ia le whaai unga fo i le ole ia le mea o lo tusia mai lalo ole tula fono fa vai ale a foi le tato no e pela ole vaenga le na hoi le ia muswata i te fa yese te famtalanga ia wai ole so foi i te langona ele ia se vaenga fa fai ele ia se fale sai le ne yaso po se pulela ai le ne yaso ele taro si ai le fa moe fo ile wai ole me o kato moni mawina nei mai ta wina ole vaenga fo ile ole tele ole a fo ole sila fia malama ia po le tau whainga fo ia tato o tuno ina ia malama le ia fo i whainga o tato tula fono whawai wa ole mea le ta te tilo ai e te le a foi tangata ko meni foi le tato tula fono whawai ai alu le te whai tau le tula fono whawai o te rei lopo whe mea o mai e nei tangata ma le interpretation o le tato tula fono whawai ole mea le i lota i tamana tu e silia le whataritali le ia se io o ile aso ataiao io na tatu lo le po le ale fa ai unga awai ia le sa mai te wina ile fa masinonga QC sia mai fa foia na awai ile fa masinonga ile fa ai unga le vai aso ia sa fai i vai nga fo io le sum
le sa awai mai ia QC sia mai fa fo ta to fa msinonga le na fai ia sa fa nga ina ia mena e so ta mai ai lo ia lo ia mai fa fo le sa awai mai le ile fo ile ile fa msinonga le ile sfarele ia nga sa ia no sa ia mai fa msinonga na mai fa fo sa mo fo ia la va noe e fa ade io la to manatu ile menta upu ia e pe lava la yo o le fionga ia taula papa Brenda Heather la tu ia le o lo tu la i fo ile mo le vanga fa upu fai le fa tu ile tu sa mo tasi ia ma le fionga ile le si fo i te mali sa sa ve fo i malo ia si le malo le fionga le ia au mo mingleng wai ia pe o ile na le sa tu la i mai mo le tu ale malo ile fata unuino le whaamsinonga le ia ai sa te lea fo ilo ia sa iai ia me se ina le fata si mai olo ia mai ia mai fafo ia sa la tau fina uina ile mata upu lea ile sofa rele na ua vala uina le mata upu i tutono le whaamsinonga ia au te langona ia ho ile aso atai au tātou tātaria ile lofa malanga lele i o le tua ia o le a maua mai ei se whaatununga fo i whaasino maa e fa sino ai le tātou te no i leisi awala leisi awala fo ile le anga i luma le tātou te no ia ina ua mai ale tūlanga le ta i o luas fulu ono uma sui o le sui o le a fo i le vanga wha upu whai le whaas luas fulu ono fo ia le fo i le vanga le HRPP e ele tangata na pisiri mai tau atanoa ia fa feto le fo o le au ngā ia lo ia le ala wi ale tatu atu no le ai ale wa mai ki wisi mai fa foma isi lo ia mai fa fo e mai fa fam snonga a fa fe tatu lo ia le ai e lo ia sili ma tu nang fa pena ia te ita la ele se lo ia na ba me na sa lo mo fa di tali na tali ia toi e le so le ne psi metia no fe le ai ia le ale o le fa vai le me lo loke o le pui no le fa vai o sa mo e manga o mia la le kufa ka singo ma fo fongoloia e pui le fa vai nango vinga la a fai ai se o nga fai dongo vinga wa le nga kam fai nga le la ko fa vai le pui nga fa le ala nga wa okay lo ya uia o le fua le fua ia au maia lo ia nga kai ia pui le fa vai le tunu nanga lewa lu i fa vai ya o lo kari nga ai lo lai posi kadi le fionga na rosi le futialo mai nu o lo kadi ngo fai de so le nga silmekia ngo kadi fa penga ke le plaso kadi atano I think ole telisa o lo fo ile na ile mata upu le nga le te ma fo ile e tu ua inga ia sa fai fo ile fionga ile tabaita ilo ia sili al tato te no e ma fa fo tu ua inga ia na fai ile tabaita ilo ia sili mana tua na fa ulu le fo ile tangi ale vanga le fa upu fai ale fa tua ile tua sa mo ta sina fa ulu la to tangi ia a watu se banato le tabaita ilo ia sili e se sili fa le au nga ina le mata upu ave ese tu ale mata upu ile te tau na tala noina ia peita iane la sau no loa ia le afionga fo ile whamasino sili lea ia talia pea ia le tangi ia le whatuatua i le tua sa mo otasi ai sa uni mai mo le afo o le soala upule ina la le mata upu le sa uni mai matofi inaunga mo le soala upulina o le mata upule le ngata la ile e o no fai atu le mata upule na toe a tofia ia le tabaita i fai pule le manuosu ngo ai fai mera ia ai tutu sai ma le fatuatua i le tua sa mo tasi ia le lavala le wa fa wo pela ia le fa msinonga la ia ono le manatu fo i le fionga i le loes le famsino sidial tanto you know e te tau na mai mata upu i luma mai tele a fo i
cases foi le wa mai a tu fanga i le malo ia pe o nisi foi ia mata upu foi le la tele le tanto wotno masania alongo mai le to mai ta ilo ye sili ia ele ese que solebea ele tau na ese ia ola na ia tal sanga masania na to tu ia se mea foi le wa tangi mai ese se tangata po se fala putonga po le vaenga le na mai o te ilo ai la ona esa ole le mena esa no ia foi le ona ole ta o ki si mai fafo ia o tangata vo e maurunga tu na ilo ta to lo ia masania foi o to ia o ki si o tangata ia e lea ta ua le QC o no ia la te na te fautu ina ia le faululunga o le Commonwealth ia tātou le ia New Zealand Samoa le ia New Zealand ma Australia e ka ula o le QC ia o le Queen's Council ia o ia na tua ia mata upu whape nei ia i le vao o malo te tele o New Zealand ma Australia ia matangata lau tele pe atu lai mai se whaale tonu e te tau e ona awe le whaamsinonga mtupai unga. Ia pe o le tatoruana lewa e sauno ia lau whionga to le fua. Ia pe ia o la ala wala e sa o a ia lau sauno anga i le mataupu lea. Ia o gana tonu a le tau so o a e tu le e po o la wi ala i o le tono foi le. La wi ala i o na fono foi lea i te tono o le tātou o tino, ia o le fionga ia taura papa, ia le o lo tū mo le a foi, mo le vai, whakatua i le tua sa mau o tasi, ia o le fionga ia au mua le o lo tū foi lea mo le malo, ia i le teimili nei, ia o lau ia ki te leu maa le o lo ia i le a fia i tono whaamsinonga lea, ia ma o lea la whai unga ale whaamasinonga. Ia o le whai unga e a fwoi e a mai. E ta una te lia ele a fwoi ele a tātou tunou. Ia a o sao niuni atu ai fwoi lea mo le tātou whainga pālota. Ia wae tete lau fwoi o lo manatu. Ia ai longa i eise whainga pālota pe a mai nei le foi le mai nele por famsinonga ia aule le foi le famsinonga foi le ao le malo ia ele ngata foi le o le fai le komsino fai na parota ia a lono winga ia o le fa wawina pe ia le tatu fai na parota ile sfori ia pe ona malele ia le fionga ile o malu le tātou malo. Malo. Ia o te loa ia o le ua la fole le upo tamai te waifi i le mata upu. So le wakar ko i kuno whawhanganga le tunu. Ke lo le laka whakaikari tai au. E a ngā fwere mamna langa nei. E ia le upu whine masani ito inga a ku kaura loma ngwao. Ia wole koe a ngā pau. Ia o le ua mai a kama magu kua i runga ka ronga. Ia ko kapo ia whaiva whingale a wa fwai a rwhaki le tua ia mai si unga whingale a ko while mōrika ko kungu. Wa unga me whamsingonga. Kar kongu lava tato pokalamio o te ngā oro o mai ei male me o tono le tua. Ia unga sa i kako wa la whapeka i ka ia pe ei whinkanga ka o le asor ke e le asor kai au. O ke role la kako se e a whingale le whionga le tamamatua ia po le whionga whilano sina futi ala ki fia saunga eise me ki fia saunga ele la kako la kusis kulanga. Ia lei ia ke le lava ia mea fia kakarongo ai ia ai mongi le saunga anga tanoa o ngā lewu whaakaria lo kai au le unga o whamasingonga. Ia o le kako live ia le aso whaleile atanoa pe o kei a kako live le aso whaleile. Ia ole tulanga tonu lava le na lea ole a iai. Ia ole a mo foi siava no foi le a foi e tātou te whesota iai i le aso le tātou whainga pālota. Ia ole a maua atu i foi ia le whaai unga. Ia o whanga solo peo na wha solo mai tu tonu. Ia le unga o le tātou whainga pālota o le asfareile. Ma salo pe tā le a foi le
Salo po le lima i le fiafi o le ata fesota ia to le fo ia le lima i le fiafi ia o le a fesota ia ilo ia mata tu ilo ia le tato coverage fo ile mo le tato senga palota ia wa le ute o le sivoiale me le taua ia si le fio fo ia le tato o tuno le woto e mai ia le vaenga fo ile le o fale palota fa pitoa aua o le palota le na umatu nei le so ivo aperila ele iai ni fai se fale palota fa pitoa na fai i nei pia na solo ia le vaenga le na mantu foi sa ia fale palota fa pitoa o mai lo ile a foi finga palota le na umatu ele iai se a foi se se provision foi le provider ele a foi ele a foi ele o fisa foi le o whenga pālota ia nisi a whale pālota whaapitoa foilele. E pālota ai o tātou tangata a wālea o iaia tātou tangata e pālota i savai. Ia o le pālota o le aso iwa o aperila. Ia lea na malanga mai savai. Ia o le na mai tau la ile a fo ile mai tau ile teimile na. Iei a inga fo ie a o i savai. Ele ma whainga tu uta maiti. O lono winga ava pea o le tamama le tinai palota i sewa ia wai le palota tamai ia te tau au na su ele le fo ile van fo ile o uma ia ave ma tamai i le te milo le whainga palota ia e te le fo ile le tau the cost o le malanga le na au ava pea le o le taavale ia e ave le taavale ave ia tau mafa o mea ai ia o le oso e ave o i aingo lo fa muni mai se vai fatali mai se vai e le fai ngo fiela ina o to e vala wina la ia le fainga palota le nei le so ile fai mo le vai so le nei ia tanga ta foi le fia ona o le manatu ia o uma na alu tu pe foi le ile fainga palota mo ale foi la to e ofo i vaenga le rono winga tele tu pe e pe o vaenga le sa fai lo le fa le ton o le la to e tala i fa le palo te fa pito foi le tu tonu la vai o sa o pia nei fai ia fa le palo te fa pito ina ia a wai nei to malanga ia tangata i savai ai no foi pe ia foi ia pia nei ia ma fatau no wai ana to palota fa pitoa ia wai le fa mo o le tato no te o le si tu langa le na le la ia tato fa inga palota le lo manei ia o le ma wai le ava no e palota i lava ia tato tangata ia pia nei ia nai lo le o le va ia o le olo i savai ia uma toe nga solo mai nei o ai le fai ngofi ai fa ia o la sa tau fai lava fo ia le o le va al tato tunu ia wa fo ia le lauina mai ma le lauina tu ia o tato palota i le temile o le palota o aperila au le temile nei le la ua toe te tala mai le fai nga palota o le a fai a le fai palota fa pitoa ia mana tua foi le palota masanya na iai o tai le fale mai ia o i fe foi le me o lo iai le pale mene sa mo o tele ana no fonga foi le ia foi sam fen fa te mu nai palota fa pito ia o le ola to e tala ina le ia te le ta tu fenga palota le lo manei a te le tulanga le na i o ta penanga na le o ia wa ia le a fatau nuino le whainga pālota pe au mai le whaai unga i le aso atai au ia o le tūlanga na ia i o le atu e whaia pēr tātou whainga pālota. Ia, le ia te doa la, ia le rau manino le mata le vai, a whaia e fatau nuina le te whai tātou pālota pe a whape mai le unga le whamsinonga le aso atai au ia a whape te whainga pālota ina uinga tātou whaia tonu na peo nei sa noa ata noa la tātou whila lima le whiawhia le aso whaleile ia au apea foi la tai au e mele unga e le toe fai se fainga palota i la winga tatou filo e fai tatou poklame masani i la stonai ia malasu sa
ia pia te whaafonga me whore maro lea tunu, ia a toi whailor pāroka, ia tātou toi whailor ai fo, ia tātou ai e fia ia atanoa pia update me tātou pārota, ia andawe ina i suinga na, o le toi te le se lengi e toi alo, wa o lo te noa o le toi ni se lengi e toi tu whawa, o ma se lengi, ia o mane e fwoi whaatama na, ke le fwoi lau fwoi whai uma video, tu tono whale pārota e mole mawina ai, au wane toi ia, me ia sa, le besi ai i le metawai, ia e fonia le tua tato le unga le aso tai au ia e fai upoto ina vina le atano sa ku kakalo sa ma ku kakalo wa mai le unga le tua ala mo famsnonga ia ka ko mali uma ia ani tu la ia la te lo le fifa funga fo le maru le tunu po a fo ni tana fo e a fina la wa fo le fa file mo ino la to ma fo never yaso o sa unia mo te le ko fa apple o fiona di pule atano ala ma to tapua ya tu ma futi alo ma ia stai la vai le tu la le fiafi ia e usi mai le fa fonga anga le tato o tuno e le ngata o Australia o se i vai nga to le ma ua mai e tato fa la ma ia malungo le ko fa mo le ni fo i tu la o le fiafi o le se fulu tasi le taia o le aso a taia o le aso mafua le aso fitu me o le alau inai e le whaamisinonga maa o lunga sana whaai unga e le mata upu o le tani e le vanga wha upu whai e le wha tua i le tua sa mo o tasi i le malelenga le a o le malo le ana wha le ao ngai nai le i unga o le whainga palota o le aso iwa o Aperila a tu e vala uinai seisi whainga palota mo le aso luas futasi o me lua fe lua tasi peita iane la o le tolu i le uli i le fiafi lava o le aso antai au o le amalele whaapito aila la fionga i le au mamalu. Your call could not. Valu minute o te ai nei le tu lai fitu sini au se talia whamalulu atu le malo le atunu o no tatou fsota inga ma le fionga le lipule e msalo po whale tonu me se ma e ngolan telefoni ia ale uto e tam whaile tatou fsota inga ia ai mau mai pēn on sai ua mawal tatou ia mau mai pēle on sai le malo sa moa ia ai le se ito e tam whaitasi atu lava le vili lea ia sai ia wana ia pamo ai tanoa O koe moku le me. Lomo vinga na o fai lo ia le paro kala so kai au. Pero o me o mai o de la unga di unga wa popole kene mamaro le tunu de fakalinga de unga. Ia koe fa wa metato ni sa tanoa. Ia ei Faafetaila ma whaamalulu atu si na motusia o tātou telefou a rātou e whaawau atu. O le tangi le vanga whaapufai le whaatuatua i le tua sa mo tansi o na olona te te i le whaalea o ngā ina o le pālota mua o na emanatu na mālo lātou i le lua se fulu ono sui a na o le lua se fulu lima sui o le HRP ma le wha moe a te ena foi le whaamsinonga le lātou tangi le wha o ngā ina le komisina o pālota o le vaenga whawha o le whaiupu mua le tula whono whawae ma whao popoai le isi sui o le HRPP o lona winga e te tau o na mālo le lātou vaenga i le whinau i le whinau a le tamaita i loia a le whaatuatua i le tua sa mo o tasi tau le papa Brenda Heather lātou o lo ia te e nei nai le solo ia e le ao le mālo le whaai unga o le whainga pālota i le asoiva o Aperila a e se tau pēa o na whaangaina le unga o le whainga pālota o le aso. Whina ule lo ia le malo au mua mingleng wai o lo o iai i le ao le malo se malo si anga whao popo na te solo iai se whai unga le pālota pe a whai a e tutusa a e toe vala uina se isi whainga pālota ina ia toe mātalatala ai no atanga o whai unga i se mawhoanga te tau. Whaalia e tau da papa e le o iai Samoa e le o iai Samoa i se tūlanga whaafosei po le ua whao ngā ai le malusi ano le hao le malo ma e te tau o na amana ia pēr le whina ngalo le atunu e ala i le pānota i le asoiva o Aperila
sauno foi au mua talu ona tutusa le whainga pānota wa iei Samoa i se tūlanga wha le tonu ma ua wha o ngā i loa le ao le malolo na malu si anga wha o popo e au mai iei se toa file mui le tunu o le aso foi lea e au mai ai le wha amsinonga maurunga sara wha i unga i le isi mata upu a le wha tua i le tua sa mo o tasi lea ua tālo sanga i nai foi le wha le ao ngā ina o le wha o ngā ina e le komsino whainga pānota o le wha o le tūla whono wha vai e whiri ai se isi whai pule e wha atoai le tūsanga e se furu e te tau na se furu pasene le au whainga o tina i le pāle mene. Wa wha mauni mai li pāle mia le tū mau tu i le empasa i le mali le ngoi wa mai e nei o na tu ina tu i le wha amsinonga sa rātou tangi whaasanga e i se mata upu e wha atatau i se whainga sa fata uina i le teimi o le whainga pālota i a perila e tangata pālota. E tali tonu o le whainga sa wha o ngā ina i nisi o le au pālota le tapu e ina le oata o lantou pepa pālota ua uma o na whatumu i tu tonu o whale pālota ma uma foi o na whatumu i tu tonu o whale pālota ma send a ngā i whafo i le telefoni whea vei ai toe au mai ai se tupe mai fafo po le tol se lau le lima se lau tālā. Sa mai te wina i le pili o te tonu lava lea, le tele o le tupe wha mo moli na toe masaa mai i Samoa, e ala mai i whale tupe wha mo moli o le atunu. E tali tonu i a telefou o lea whainga e soli tūla fono, i lalo tūla fono whainga pānota, ona e le mwhai, ona e avea se tupe i se tangata pānota, e pānota i a te oe. Mō mua atu na sauno ai le whaamisina siri le fionga e sima teva perese o tangi e lua suluvalu lea na whauru atu mō le ilo ina o whainga pānota o le a whaasoro solo pea o na fufonga ina e le whaamisinonga. Ua te ena malosi le sui whaipule o whalea te tolu ni tua inga o ngaonga i lunga o penga te whailangi o loo tua iai o ia sa ia aveina le taavale o loo tausa i dia nei na afiai te la vea ma maliu ai seisi a i le awara tele. O le na maliu o se tama onga i le Universitea o Samoa ma o lo whaia pea sa i linga leo i le na ia aveina le taavale a wae le tu le taavale sa sola ese. Sa unoa le fionga le pule rimoni ai afina o fisilingia i le tele o tala ma whaamatalanga o lo ta wae le masalomia o ia i lunga o penga ta whailangi le whaalawelave na ia whapea ai o polo kiki e le lea lava na mea. Na ia wha o popo ai momo atu foi sa ta uai o ia ua whaamawai mai le HRPP ai anga ia tu i le whaatuatua i le tua sa mo o tasi ai o le foi o toe alia mai le tua inga pepelo ma le whaamaoni whaasanga ia te ia ma le malo. Ua lipotia a foi na whaia se tangia le fionga le pule whaasanga i tua inga ma sa mua e leo le tangata na ia toi whaalau te leina le tala se ai whaiane le tina lea na mua e leo o se tala ma se tua inga na whaia e se isi tina mua atu ia te ia. E le mata upu o le la vea o le tamaititi a o ngana sauno foi le pule li lipoti na whaia e lea tangata o loo whaapea mai o ia masita maitai i sa malanga i le taawale i na ua tupu le whaalavelave sa ia tāla suai ia rale i le pule e te tau i tangata whaili poti pe pelo nei o na whaao ngā rātou tāleni nei e o tala pe pelo ma tala whatu e whai ai ni ata tifanga i Hollywood. Na ia whaao popo e le o i loa e tangata o loo whaatupu tala nei le telo le afianga o nai ainga ai meise mātua o lea tamaititi le onga ma le o ona o tala whaatupu ai aina i ainga i whaanoanoanga i le tō e se ai o se alo ma se whanau i lea whaalavelave na tupu. I le mata upo le saolotonga so ona whai i lunga upena te whailangi na sauno ai le li pālemia o iai le manatu e whaavaina se tūla fono pe ato e tūlai mai i le pālota e pui ai tangata i le so ona tua ia e nisi tangata ai le whaavaea. Ua whaamalolo le tu mawina nei e le komisio tangata whainga ruenga le malo se tasio sui pule
o le matanga luenga wa onga ta longa manga nu ona oni tua inga I se ngā o inga fa soli tu la fono I le fa nga yo inga o le fa so soina o le tupe o lo fa nga yo ia le matanga luenga o le a onga ta longa manga nu sa no le te fono o le pulenga o tangata whainga luenga le o le whionga ia ai ono mo se sua o le wha malo lo le tu mawina o le tamaita ia lina ne mia stowers o no sana ngā o inga na whaia e whetu tu na iai ia le paketi e wha ngā o iai le matanga luenga o le wha malo lo ina le tu mau o le tamaita ia pe o na sa no ai ono ua whaia ai se I wha ngā solo le sua ina o le mata upu sa no le pule le matanga luenga o ngata alonga manga nu a whamasanga Caroline Fortai o le suenga o lo wha wina le temi nei mai masani lava o na o atu le tōru se furua so o whaia pēr le suenga ma o le a whaai lo lava le whaai unga o le mata upu pe a uma o le a whaai loa o le mata whaio ia lea ta maitai I lana matanga luenga o lana ngā luenga o le whaia pēlea o ana li ponti I lao whainga o tupe whaaru ma tupe maua ale matanga luenga. E tusa ma le tōru sū tōru tangata whainga luenga mo lea vaenga o le matanga luenga ma e au fiai ma le tangata tausitusi. O le tana whaaiu o le atoe vaia a o whanga soro le toe whai o le whainga pālota I le whaai unga le vai aso nei das forele le toe foi mai o whane pālota whaapitoa. O whane pālota whaapitoa e le I whaongaina le whainga pālota na se ima vai atu nei sa mai tawinai le tō te maleano noa I o tangata pālota mai sa vai a lala I a pia sa ngā solo umalama e whai ala tō pālota I vai pe tai I le toe whaatino I nai o le whainga pālota I le vai aso nei o le ato e whai ai whale pālota whaapitoa ma o le ama whai e nei o le whaia lau pālota I upolu nei a e le toe malangatu I sa vai I na ua toe la ngā le toe whai o le pālota lona lua sa tele fina ngalo wha lia o le atu o na o le manatu o le ato e tele fo ini si tupe e aluai ai o lau teu sefe se le ni a ina te itasi o le atu e manatu le tō tele e sili ai o na tutongi le sala o le pālota nai lo le tele se le ni e ave ai a inga mata vale e malanga umai a inga e fatino le nata e sa vai o le vai aso na te nei na stai nyai le a o le malo le pepa e fatanga ai le ofisa le whainga pālota e fata iai se fofuanga e toe fatulanga ai le whaia ma le fatutuina o whale pālota whaapitoa mo le whainga pālota le tuno ui le whaai unga le vai aso nei so lulu ma le so tofi o le vai aso nei e a matai le pālota mua so ai ma le pālota tele I le aso whareile o se teimi mua fo I le nei le limas fuluiva tausanga o Samoa ua whaaru ai o na whaia se whainga pālota e fili mai ai sui o le pāle meni mai pei o na whaeiro atu I o le awhapenao na mau atu se tātou whisota inga ma le tātou porkalamele nei I a wali poti o le tātou whai unga o le whainga pālota mai le lima I le fiafi o le asforeile o le vai aso nei. Ia o telefona mo le tātou o tino ma le whaafonga mai ia manuia lava whaasausonga o le nei po ia me se fo I le whaauina pea o le tātou porkalamele nei o le mautau vi inga ia ma whainga malolonga ma le usi fo I whea mga ruenga o le vai aso fou. Ma le whamalo I la o whionga atanoa le pule le kou whamo I le sau noanga mātango fia I le nei fiafi. Ua whawhatai mua lava I loa manoa ai maise lo taimi tāua ua mawhai ai o na tātou whaasoa I lunga o le nei ala leo o mai moa ma whaafongafonga le paia ma le mamalu o le atunu o le ngata I Samoa ai whapea I so se tafa le lano langi. O e paune nei o le ala leo po le reitio o le kou whamo o lo fia whaafongafonga I ai le paia o Samoa ia mātunu I whafo o na o ie mau o mai ai talamoni e tusa I mea o lo tutupu I so tātou o tunu ai me se lava le vai taimi le nei o le vesi le tau sailinga
o le mea tonu ia winga I whai ngā pālota le atunuu ia masui wha popo. Ia le laua uma na e fola le fala wa e saunoa manino ia ua malie foi le whaafongafonga le atunuu I le nei vaenga le afiafi o le sapatipa ia o le atua. Le momoli atua I le nganga whaafatai mai le taele o le nganga whai ai o masui I le fionga I le lipule ia to le fo o le tapau whaasina whapea foi le sunga ia ai onu le fionga I le tausala ma tau te vatu ai le whaafatai tele I lau fionga. Ma lo saunoa, ma lo le lau malilenga ua whaafonga ai le atunuu ma ua malie fo I Samoa I lau forosanga. O le mea lea e mamori atu ai le whaafetai tele ia e tali tonu lava le tapo ia e tātou atunuu le whaamoemoe ua toi o ni tūla tātou o ria fo I le asofou ia ona amaila ia o whaaiunga o whaamisinonga pei ona taatia I luma le whaamisinonga mawalunga a le atunuu. Ia pawasi a mātou whaapopo o Samoae a o tau whaafonga mai ia malu pēr le tai. O le ale whaaiunga le a au mai e le whaamisinonga ia tātou talia. Pe wa e lua I tū ia iai o le tū o lo o whinau ia ma le tū fo I o lo o tarusanga. Ia o le mea la lea o whea lava le tū e malolo ia malolo whaatamali. O whea fo I le tū e manu malo ia malo whaatamali. Ia tautua nā ma le tātou atu pele e tarusanga tu lava le mauta o Samoa vi inga o le atua ina ia maua pēr le file musi o tātou atu pele. O lo ina le tō whaama leuta ia e mātou tāpua I atu mutu I atu le muri pipanga I nuk mamao. O le loto maleanganga o le nai atu o tau I Samoa ia le mea la lea ataloa I le nea fiafi ia mātou te whape atu ia manuia tele malolonga le nea fiafi. Le whai mai se tai au ma se asofou whaapopo e le tua I loto soifua ma le tātou wola tai au ia whape nao na manuia tute mawhaiva. Tātou toe wheiroa I foi a whape tau nuu le palota ia o le asofaleire tātou te wheiroa I ai a le ai ia o le taimi masani lava I le asto nai ia ma le asa a le nei tūla whato wha soifua ia lau o fionga atanoa. Whaftai. Ia ua whaftai le sauanga foi lau o fionga futialo le nei tūla o le siasi ia peila foi lau I lo leo I e whai foi mafufonga o le tātou proklame o le mauta Samoa le ni foi tūla o le siasi ia pia o no whiatu. I le ai o le e fia lawa foi e whai le whanga solo le mawhatino foi tātou talatanonga I le po ina ia maua mai ai foi e o tau foi o lo papa ao I le nātu nuu tele o se tālia ia manisi vaenga o le neila lo langi ia masamo nei ia le tātou porkalame a pei o na masa nei I fia lawa e whatau nuu le vaenga ia walawa ia le tautuaina o le tātou o tino. Ai whaftai atu I lau fonga mo le nei tu la fiafia o na mo foi le viinga o maua foi le tātou fisota inga I le nei fiafi mātanga o fia o le nei so sa e tau na lofa le tua fa o wina pea mo le porkalame le nei tu la o le fiafi ia ai o la whapena o na tātou na pai ia I le fiafi o le asfareile pea o na whakawhai atu ia whai foi na mo atu sina whamtalanga o le tūlanga o le aiai ia le tātou whainga pālota I le asfareile. Ia mai o le tūlanga fōle nā aiai te awhapea mai ane le asoa tai au ia ua whamautu mai pē tau nuu pēle ai fōi ia le tātou whainga pālota I le asfareile. Ai ale ai ia le awhapea au na tātou tuasta pai pēa I le aso tō nā I le vai aso nei ia ma le society vai aso lo mo ia mo le whaapoponga la vo le tātou porkalame ia mai samo nei ai whaaftai I le fifonga I lo fonga fujialo tu ai foi ma le saunanga ma o fiele nei tu lao le fiafi ia whaapena foi on o whaato foi le fionga ia tole foa ia me se fo ia ai no ia ma le sunga ia mai ki le whainga ma fio le nai tu o le tātou porkalame o le atu ngō seisi a tātou fisota inga le o le afiaki o le asfareile.
ia o le a papena ia le astronai ma le asosa i walava ia le longo pui ali ina o le tātou tuno tūlanga fo'i o loo iai ia le tātou whainga pālota ia le tūlanga fo'i o la iai le whaai unga o whaamisinonga pe o na tāre le tātou tuno ia pe na usa no fo'i ia le fionga ia futialo ia lava pe o na sai lava papale pe le tātou tuno wa fo'i se whaai unga le iai ia tātou talia le nā ma le fia o le mea moni le nā mai le tua. Ia o sa mātou toi wha au popo lea futialo le neitu la o le fia. Ia ngato le afo. Sunga ia anu ma le sunga ia mai. Tātou wheloa ai i le i se teimi o le neiva ia so. Ai a manuia ia le wha wawina pea o le tātou proclaim mo le nei po. So i fua ia atanua. Toi fua ia. Luas fitu minute o te ainele. Luas fitu minute o te ainele tu lai fitu i sini au se tānia. Whaafonga mai fo i le tato pokalame. Ma le fionga i le ipule ia atano kraite. Sai fo i ma. Ma ia fo i o tato tala fo i me o le atupu tau tupu ma o lo o te tupu. Isi o tato malo whaapilipelu Samoa. Le se la lea e momolia tuelo whaanga. Le fionga i le ipule ia atano kraite. Me se fo i le fionga la le sunga i faltua ma le ainga li me se fo i o le tatou kou whamo li liu mai i o le tatou pokala masani ma le fitarenga i amutalo. Vai a Maria i bevi i ngone. Vai fo i mo tanto sau. Mo le tala i no le tala le o whaotanga le tua. So stasio le a whalongo i ai pesi. Ia vi ia pēr suafa o le tua. Ia o lava i whaomau. Oh
Toe luas fulu ma le iwa minuti o na tali o le itula e valu isini au se talia le vi ingo le atua na saunia e le au faipia se katoliko mai fausanga sa fata I Samoa. Taluai le ua mafuta mai le tato kampani malosi o le TTCR le whetalainga I le fonga mua le vai maunga tō whāmuri talo le whetalainga I atuna I matia lau tō whāfo tō Samoa talainga I awa e lua lau tō whāwhiu talainga le awa mua I ai o le au tamutau fōi o le tato kampani malosi o le TTCR a walfa ala wiloina o le kampani I awala e ono manu I ai mwha manu yanga e ono maua le ngata I Samoa o lo alala I Samoa a o Samoa foi o lo alala mpapa au I atunu I mamao e whatalo whatua I lai le anganga whaalo alo le tūlao le afiafi ma lo lava I poli pofo I nai ate o tau ma lo lava le whalau manuia ma lo le langi mama ia ma lo fo I le ono sai ma lo fo I le tauatai ile ne ia sopa I o le atua mutalo. Ia, whamalo, sau noa I lau whionga tau sala, ia, lau sunga ai o inu ia, pai foile la wala ing sa mali toa, ia, e whataro whatfo I le whionga le alosina, le whionga a futialo, ia, e mesi foile whionga tapa au whasina, le whionga a tole foa, ia, pai lava le alo tau vasi tolu, ma lori soi fumanuia le nei teimo le fiafi, ia ve ia le nei loma loma e whailo leo whai masui al pulenga ma le kampani al titisao ia matou te whataro whatu fo I le pa ia le whaponga anga si o tātou utunu ia mata mai lava I au whainga luenga tutofi le tua ia au na le tua lo whawhale le manu I so se whata whai taulanga e le ngata I Samoa nei ai meise ia si o tātou utunu I Australia ia whataro whatu fo I le pa ia si o tātou utunu I on tulang whārpia masani ia pa ia lava lei ainga mo latu tamata mo foi mo latu ainga e so nga pule matu mo ai tu ma latu ainga le tai ma le va fonti fa pe folta to mo tu sai ya sua ma vai fa noa fo mai tu langi sa ona ma sala mo ai tu ma latu ma lau ni sai loa ia fa pe fole mo sa wa ya au va to ma li fa tui o pula le tama no tele ma lo so fo manuia le tai ma fiafi ia ma lo fo lau ia ile lofo malanga le leo le tua ia ma tu tale le malanga fa lo alo ma lo le talai mutalo tonu ia o le wa patalo fa tato pokalame ia pa pena foi ona e patalo fa mai foi pa anga masani tato pokalame me se foi lo fonga fa ma fonga ta mo le titi sa fa filo mai foi tato pokalame ia o le wa ator ma to wa ia futialo le wa nei ia ia o le to titi ator le toru vai aso to esea ia futialo ia se lo tu ia I talenga ia mutalo te rofi fa fonga ma mutalo lo su ia e foi nei manoa le foi nei manoa fa talo fa lo tuai na talenga mutalo o le fonga foi o fa la loina ia o lo foi o tato company o le TTCR o fifi fo to mo le nei tato felo inga o telefone ia so tato le to mafuta I lungo tato wala leo ia malo lava so fu ma manuia I la futalenga mutar malo so fu manuia te no mutalo ia o le tate io fasal la mo tato titi sa ma tu langa foi na malo fa pe na masani ai o fa fa le malo le tunu ia ai o nei le tupu na tato fale vai monga ia portalo tato wa rifale foi a pia ia tate io ta pukalame me se lava tu langa le nei vai e ni fale fa palo ka la po o fatu ina por me fate tani mo le unga da tai au ia fa tai vole ava noi ho sa no nga la usianga tapa fasina ole tulanga le na ia ole awa ta pena ia mo le palota ia pe fo ina maua fo il matu o lotuna sa vali mai le sui o le ofisa ia ele o mai stusi ai pena na longo mai fa pena a fa o ia tala na ia ona ta pena le ia mantu fo i matu o lotu to le forma o dialo mara o nga tausa ia e puso se mea talo mai se ia ele faina talo mai se aveto ai avi se ma o mea ia o le teimi ai talo sanga mai ia vanoa si o matu pausis ia le moto nga luenga ia italiano foi nga palo tala fo no ta pena ia ai pe o tai ao le ai ia fo ye ia fo e lo ai
ia pe te wa ese tu nainga ia au te mine ia o lo ta pena pe ia fa palo to lo ia mo le te mine ia ai pe e pule lava sta funele la lo va ia karesia ma ia ai me se fo ia ne se lo ia pe o tu langa le na ia ai le matua fo linga vo ile pe se longa umata ia ia fa to amanino le ia o ia abo fala po fele me o ia ile fina ngalo ia malanga fa lo ia la le tele la se fili tu langa le wa le te do mo ta si suido a fina to ave toro so fa tono tato fa va manga lua ta si tato ta si a pe na ole tamale ta ia pe fo ia le alenta ia pe ona uana le la ta va pe fa yo o te na parot dia le se tala mai a mutalo o la tu nanga le tato mi sena tai lua kui de la se temila ta mai ina la va el covid la se tala la ta mai la va o me nei pe le ta fa mo pe ya you lai ya de ta tala to de no apo ia fa tai o le nei pe o le fa tu anga ma tu lalo ia pe o tu langa le na ia ele ma tu manino tele ia le va pa wal me le fa ngaso ia ai o se fu fanga fa pena vo le tu talai ia le vo to e mai polo inga e to ye su fanga wai pe ile sale o lo fa ngaso lo pel terminate ia le fa so lo tui ia al na le na fa pe ai la tala mai ame ia le la wo ia unia pe se fu fanga le na le po yu la yo kuso ia wa mo se fa ma venga wa na wa mata fi o ita to ina ia al fo tuanga fo ile ia fa ile le tu pu ma o le vanga le mal pu mal covid ina ia fa yento tala le avano malanga fa lo ia me o mai ia to ba le vai aso dia wa le ile le se ma fo fa ma maru le tu te mi de fa te dingo le ta ya o tele le tala mai tu o tele fa matala a pe o no no ta talo mamborli mol pona le ya ma pu ya a se tadi le dei mo le ta to tu mo la so tana o le si te si ya mo talo eni le te tu puna ta to fa le vai maunga te ta te yo ta ko la me Waftai, ia, na al paule vanga le sa tala i mota ia. Pio le vanga foi le tonga tongo, ia, i tulanga na le sa tumtumwai. Ia, ai, o le tele a vanga pio le, o lo matawina tele e kairisia, ia pio le, fontanga le malua le fa umataiao. Ai, fa umataiao, ia le vanga le na. Ia, ai pio le ai alu ale fa le vai maunga i talonga ma, tulanga lo iai. Ia lo so longa le me o ma pa wale ole o tulanga o lo i lopo fele me anga el palo to pio le palo te le no mal tasi to le fo ia va ne fo i patentan ia etala tau su ai fo inicia ne le fiafi ia ne te wo ise fa ta la unga to sa ne le fito le fiafi ia o le fa to a to i luas fulu sutas ne te fo wo ise fa sa la unga to au mai sutas il po ia o me a vo i pa ta tau su langa pe ia e ai fa sa la unga vo le sa le po vo ia o talia se fai unga le aso so ai ia au te loa ia ua lea au te loa no fo talo oma ia po fio ia il finangalo ia na ia so longa le lei ia le ngate le ia mawal fel fani o tatu tangata ia au te loa uma fo ilo ia pena se vai aso ai uma i fo ta alo ata mo le uso o ta mo ai o ainga ia se le ainga ia pio ta wale ia mau ia se finangalo ia po fe aga ia angel matangi malanga fa lo ma lo la e me si de wa mam na tu na pa me ta do pe yo o titi sao ale na ma fu into te tala Facebook la ta fa un longo atu i na de pe yo le ma do si da vode o ke por titi sao de o te do ale na to e fa manu e na ta to Facebook te tala pe Facebook po sa do tu na ngale muta Waftai, ole tulanga lea pe o te lo tu alalo lea, to no nau ko mo fai lo wasa tau telefon mal fai tete ia ni te wa so po tu sa ma tu tala ia ele ia mutua se tala lo ia pe ole nawa ma tau ina mo fai lo fo ilunga o penga trailer
ia le nau taʻiga ua o le mea moni ai le social media le Facebook ia me se mo matou o le tasi le vaega e faigofie na mau e tagata ia faalauiloa mo o foʻi matou faalauiloa ia se vane faafogaga le tunu i matou aulotu i le mea le fono i malua ma vaega ia o ana nei taeao ia ua logologo le aulotu ma matafale ia aufaga e malua ina ia vaveve atu foʻi le laga e vave le lotu nei le taeao e o maloli lotu faitona e ise atu sefululua ia aua nofonofo ma le faifeʻau ua faasaga i le lagi ua tuai atu le mea ai ia le pei lao o le aogā le Facebook le aogā la le o le Facebook foʻi le pei o matou iloa e toʻatele tagata e latou te faogāina mai faigofie ia ma o lelei foʻi lao le Messenger ma le app le faogā titisā o le pepe e te va'i atu atu sa pele tali mai ai ele me ana ta o le sin no winga o lawa o va'i atu o lawa sila ia ma mata ai kusa la pele kali mai alawa kusa le pele kali mai alawa kailoa o lawa faita wai ia ai lo le mela le telefoni e vilia ki nga vilia ko lai ai ana vai atu ale numero vo le va pe o se makai voi le sa mai se o kako ai voi sa vai po toa va pe o fala vela vel mo bela ya ela le ngale o Facebook ma social media e pe o le varus fu pa se no trat pe o i le o so tai ai e o te lo fo ila len sila ai le fa tu fala ingal malo ya to no foi ola tu le ta o mo fai pisilis ai me se so tai nga mo ai nga to no awala o ina ia pola mo tu tua ia fo ini si vai ngai fai lo ia e le ai ole nga ia talia ia fo tuanga le leima ia ai pe o social media ole winga na ai pe o tasi le vai ngwa e nga mo pisinisi nga mo pisinisi ia wa so ia pe o te mia sa matu e foi le vai nga le ai e faten kolos ia pe o le vai nga le e tau su sa website pe o le website ai ia walo le tau ngota vo inele tau fai ai pela le Facebook le fa nga fai fa la wilo ma le vave o le vave le na ia pe o le tulanga le na o le mata wina ia e so tele mo pisinisi ai me se vo ia e mato foi compagnie mais compagnie wa pe o le paule le wala vave ai vave ai vo inele e te me voi mi si folfolanga fai lau text foi le e ste me ave text e tau le foi ai ave Facebook so se le vavel fai tau tangata ia o le tau na o telefoni ia pe o le nga le e long pu ali e tatu titisa ia fa nga telefoni fa nga le teira fa nga le ia va ia ma wifi si silanga malanga fa alo ia ale fa na le Putiano, o tu alalo ale. Aftalanga ya mutalo le o te tatala ai le Facebook. Na lo ai ya mutalo mal ku company. Ya o le disida mea le mele le sa wole fono fina le a madu fono le e karesia tele ia mana ia le kilia mai mutalo. Ia le kilia mai fina le i lungo le tato Facebook. Ya o me mai pa wal me sa sidina fia ile do to o de o fasata to Facebook ya sa o le lo ftalen e mo le an mai le pola motu tua ya e fa nga pe a wa tele so ta ye foi a me sa mele abili mo dal telefoni kutiano mele abili mo dal telefoni e kilo kulo o le fa me mutare kilo kulo o kwa ke ya le wa ai on Facebook em mo kwai lo mai lo la nga ya la web ai ya la so sil kile tu dan qua le kele le Facebook lo ke fomi fa ye so kai e o ka ni la ki o ko so o mul kalo lo fa pe vole o fa la ben mena ya ka dia la ya la ngi fa fa la ben mutar ya fa ko fo si va kai ka ya le ya te do le wa manatu ta ni si me nai ta longa tu ran fa pena mo fa do wa fa le fa fonga le maru le kui fa fo ya fa stai o lo tu ma wale le lipi o soka ma la kapi le vanga le lo fa nga solo pen nei ya o lo ya le lo tinga fo le fa lo ana pa wana le vanga tu fo fa pi e ta to Facebook le na ta u fo le sin vo le e va tu lo fi au
ia ai le kani mai a o ia le ka kula mata mai la message ia ko sa o le le kala vo le fa nga vo le fionga kausala ile scheme fa fia vo nga la ko sia sile ainga ia fc le ku ka mai ki po fia lon tama fa mai la ya nu ia pia ai vai ia ku pa fia o la le mai vai la lo se va que fa vo nga le tu la lo mo ia fa le kala nga ia foi lo tama alu ia pia ma ve o vai ia pela o ta o la Facebook ala vai ko sin ale kali mai e ve ko so ku ia o mele tu o ka longa ka ko soka ma le la kapi ia pe lava le ai fi na u ia le a pia ia me se foi ia e ta tu au le kemin nei ia pe o le o tulanga le nei na ia le ma nei ia foi o mo ta longa ia le ai ke le anga vai atu ti solo mai ma fa la ulo mai ai pu vo ia ma tanta e lo aile ia le telo ta po inga fo de ta tu ta longa ole o vai nga fo ide o isi vai nga le ia temine ia pio ta tu sky tv le na ia le sa o la kapia sa o le temine ia pio le anga o le la kapile ia toina umale le case le ta ia po filme anga ia ma nga fa alo ia pio tu nangana la le telenta tu fili i tu nangane ona le fa kari ka ko kesi de mota ya wa ia la tu lava ya o de wa mari die uma ya i tu e lua ya o le ala va fai uma mai ya o le na ya te dai se metto e fi tala e mutalo e tu sai ma tato masaninga tato proclame ala ta o ta panga sol tato ti sa ya la fa pena una fai vanel sa unanga telefon ia le ia ta mata ia mai lai tu lango an fa munanga mo mo le va yaso faftai ole fanga solo ngalava ole matu foi ta tu fala ulo fanga solo terminei ia ole luas futa la le top up e top up mai na ia i na ngava ai lola ia ole ta tu sei ia ole sei le na le manu malo le afrika la holiday package le mo ta to i Australia e afeta la Australia e te manu ai ia o le fautuanga la mo tato le fo ua mata watu tato risi ua faia sin to tele fo yo isi atunu e fa manu lu watu wale le mose laki o tato i o le wa iloa wa to tele atunu o Pasifika o le wa matana na lafo la to tai luas fulu i la to atunu ia le fo ua ele o yesi so tato atunu le ne yaso ya tonu o le fo ye ele no si la fanga le tua e lo pe ele fa pe le holiday tato o le poloka la ma ele lo pe pa pe ya awa fa ma ve awa le fa ve avel manuia o le ele o matala la va sa mo ai avele le fa mo isi tunu ya ke le lo ya kailo ya nge ke wa la fa sino tato ele al mele yo le lo pe kala lova ia ai mo lo holiday package le so tato tu o talo ale e fa nga o le si vai nga ele fa pe nga le holiday mai Samoa ele fa pe nga le ku se va ku ala wa fe ku se pule staff ni la long na va e lo pe ke wa ke e lo ngai e le pito lo ngai me e lo ngai ke swa e ku ya pe vela pe o tato ia pe ke wa o isi vai nga continente la ngai fa sin ke le o to wa tu ia pe ka ole ia nga foi pe wa ka kala i fongi sila ia le lope ke wa ki ai fa nga ia ka ko holiday package ia wa ka ko de malanga mai Samoa ia ele le ia la le tanga tole sa mo foi pia ia holiday wa ka ko de sa wa mo i ko ele se holiday le me nga o ko fa nga ko para nga ia le ia o me mana lo tai lo nei o no te do foi ia wa se ma se lenia a finale o le mamaru fo le tinu se do tonu taia wa te do fo ia tina na fai nei me fa belini tupe ia e ma ofo fo ia le tumo tato titi sa fo ima official i resto na wa te do fo ia fa pena le tunu nei ma tiva sana ia eu lava na lese mato malo e mat fia lava fa un do wat ia atu no mo se maro le va yaso ya le ta se atu no ya o la tu dango ita tu kwele masan faftai ya o fanga solo pe ya ta tu credit ya ona o pa wale tu ala lo ta tu pukolami
e toi whaamanatu pia i si o tātou tunu. Ia o le tūlanga le o le whaongaina o le app le o le Maititi Sao. O le Maititi Sao app le ia le teimile nei. Ia e te le a isi vaenga mwhai e o na maua ia mō tātou. O le sa ia le ia le tūlanga fo ia i tātou panto le nai lunga. Ia e mwhaina soane le app le na o le Play Go. Le Play Go pe o le app fo ia e mata le lakapi. Wa pe o le vaesolen te atu nei. E mata o tu tālonga. Ia pe o le tūlanga le o ia i o le tasi le vaenga o tele na talsanga mei tangata. E matua le tāu o le app lea. Ia e mawhaina mata i lau TV lunga. E whala le vaenga na o le e mawhaina e whalongolongo ai e le ngata i afo i pese a mese fo i le awala e whaiona se whea au whaila. Ia e tele ia tātou plan se le nai lunga. E le plan le nai suma tasi tā la le sa whasa lau atua nafi. Ia e mawhaiona manu maloa. Ia mamata ai. Ia e o le amata tua su tasi tā la whasolonga i lunga. Ia e loa le tele o tātou teida le nai ai. Ia e mese ale me fo lelo le tala noa fua i lisi tangata. Tala noa fua i lisi tangata. Ia e o le fautuanga. O le fuata amalo na lou. O le teimi fo ia, mese ia whamanu yang. Wai te le iloa e te ia luatu nei, pe ila o tāua le Facebook, ma le waenga leo na whatāua le business. E te ia le tāu sutas. Ia, ai luatu se mātu pala uloa. Ia, sauni o tai au e maua ese whamanu yang. Ia, o le tangata ala e matala pe o tala i tau pou voi e. Ia, o le tāua le na le vavi. E loa inata upo matala. Ia, o tangata e matala. Ia, na te mau whaamdu yaka malanga whaaloalo. Ia, te loa ia. O la matala, uma tangata pia uma leasa tai au. Ia. Ia, tāsi atu mutalo tatu Sky TV. Whaftai. Ia, tatu Sky TV, ia, pe o le tūlanga le leilea, le teimile nei, ia, pe o tālonga ia la kapi. E se le mana i fo talonga Crusaders ma Crumpets ia le fo ina mata watu tato au le Waratahs ia vaenga ia sa ta alo ni pio o toe mo leva na misi tangata le e a fo i te mi ta alo i tato au mai Australia New Zealand ia pila o ta ua no tato Sky TV te mi ne o to tele o tangata wa matan to e faola la to Sky TV ia ai mai se ala le te mi le nei wa o lakapi. Ia e pe e au ngā fo le tātou Sky TV. E tau se mai e mafau fau. E le ngata tātou palota le ia e me se fo le COVID. Ia e pi o tase le wha malu se au na le valvausia ia o le la au. Wha mole mole se o tātou tunu. O se mea alofa tā ua lea mo tātou mātua i nei. Ai me se lo ainga. E le te le se tupe aluai. Wa wale vaenga. Ia a maua Sky TV e le ainga. Ia o se whaamilianga tā ua lea maranga whaaloalo. Maro, ia, nau whaafonga le maro le tunu, ia, o le maro whaalea multama, ia, multina, ia, o le se TV, ia, e sila mele multalo, le app le ka ua le konga telefoni, wa mto leo tele o telefoni, u whaina haru TV, Ioi. Ia, longo vinga na, iwe o lo waru le box finga le TV, le finga le Sky TV, ia, pem whai finga e alu fo i lungo ro computer, i lungo ro telefoni, ia, pe ke atu sa telefoni lungo o le TV, whao ngā ai le HDMI vinga e ma tūlanga whapena. Le whao ngā mato i nei. Ia la ta se atu no ta GPS? Whaftai, ia tātou GPS solo, whanga solo pia ia tūlanga ia iai, o lisi vaenga fo ilele na whamanatu pia, o le ua mwhaio na alua i fo i mamasini. Mamasini fo ile e whanga ina suai a wala, a se tūlou whafonga ngale atunu, ia maisi vaenga fo ilele ina ia i loa i fo i na whaipisinisi. Ia tūlanga fo ilele umina olo al masini. Ena i loa i ola al masini. Wale mele kupunge i fo ilele vange fo i whafonga ngale atunu. Ia, e alu kimi fa mai, alu lasa ko fa mai, lar kimi nga ola al masini. Ia mai anga a whaikula. Ia ai so e ku fo ilele i kongo ka GPS. O le anga ola mai al masini i kai au o ai le viet. Ia, e o mea fo ilele so ange. Ia, e lo ai po fele mele mingo i ele masini. Ia, ole, tasi nga fa ma venga ka ko titi sao.
ia ora ka ua le ia ia tau longo pe mo le awala ia ai mese feo inga ia onga wa ora ka ko awala le watu ia pia kau malua e ka ngo mal makwa manga ia wa manga ia le tai no le awala a lo ila tangata ai mo wa ia ele o laval malolonga ia longo winga ia ke mi fo ile le wa e unga fa le tonu ai ia wa ave fo le manga ia le awala fo le malele yungis ia pi ka manga ia ngai omo ia so ia a lo ko ka mo le mo a so le omo pi fa manga kumai ia ka wala le GPS o GPS la le ia a sa o fo le ka va e fo ka o mai a oi ia le wo ia ma to fo ia le alarm fo le i ka vale wo ia ngai a ka ula ka fo le ta vale se me fo le e a fa inga le a kupus fa la so a voile le kai pe al solo muri e ma faina i mai ma ma fa manga ko mai a oi wala ta la ta vale le e se pasi ma e po au ka fa voile e le lo por koe vala au dia me anga oi e pe ko se fe me oi ia ka wale ka ko GPS ia ma ka ko camel na e faina sila ia le ainga voile la ale apta vale ya vai mai ele que me vou ele o que eu falei com ele olhei para o ali meu ele que eu sili le e marco câmera e se for vinga vou ele a polícia cumpre e ele foi o para e para não falar ele não lá com dizer o que fala mas não lá com para o ano de cavale fora a ko inga samo ona kono ida wan wade o mera ke akai era kanaka no ka va de pe finga de discover de falo fa pe mai de kana le o le finga sai nga lai ko ko le GPS fa mai ma ai na mai o le mera fa ku ia da ngovinga e pi fo dinga me ka da kanaka no ka va de ko discover de falo fa pe mai de kana finga sai nga ma ai na mai ia io se me o manga pi sete ko o kava de PC GPS o passa pesa o ngamita sa pe o kulanga le ngai e foi le fa mana tu me ai o kau sa o la usa nga pe o le kala voli a kamu ma eva decidi kulola ia na fa kingo na ele se o kalo va se o kulo foi le eva o vele nga ka fa me eva que le lo se nga ia pe lo ya para futiano piu maro e muta Pakadia o murkan ya te doa ya le la tasi e tu doa ya finale matolia lu amata na talata to ba mai i da taba ai ko sa ba ya pa mana tu mai me lo ye to official ti sao e me se lava to lava hotel manisi meu pa uta fatata no anga ya pa ftai ya o le vanga le o tato ofisa ya o na ya tato ofisa na i faliolo le tu tam tau pe fa pe malanga mai le va ya o le a vel fa mo mua o no le quarantine tato o le tato ofisa i veinea ya le ofisa le nai le plaza i tai ya me se foi le ofisa le marketing ya ma le tele o isi vanga lo fa nga solo lo ye le matu team le team le nei o lo fa nga solo ya team i tele o fa lo ia masava dia i fo tau langa o le tau o le vanga le a fa pe ese vanga e mana mi ese so swani ona vili mai le ono va lima fitu lua ma o fa ono va lima fitu lua ma o fa e a fa peleti sa mo fa ina vi sa o alta silu tolu ia pe ai ni si e pe fo ni si vanga lo o mana mi ese au nanga vo le mo tato lava o tau ia o le tulanga le na le foi nei le fiafi ia le foi wa tau sa ile atu ia vai le foi ia di sio vai nga mo tapenang e foi fala wi lo mal telefono o tele a fontanga le temile nei ia le ia taiao se le lo taiao pe te o umbal fam sinonga le ia e to tele ni sio la afi ai le lavo taiao ia pe o tau al tato lavo tau le afi ngo fi ia mal tulanga foi le tulanga le ia mo tatou mal pupuia a ole te lol tele na vaenga mo tatou na to fa manatu atu pele mamalo tatou tunu top up le lo sutala la fo mai sa mo ia man to foi tau mo fi le lo sutala sa mo lo no winga
a tu ina ia auto ia ele kitia se leni pe fa ia malo sintala Australia ia le tulanga le mfio na anga vai te manu malo ile afi tala Australia ia i vai sta tasi ia ta sia ia ai se te me tala mai tato wala va ia ale fo mo wala holiday package ia to malanga mai ai e te malanga mai ai wa te lo fi tato ai ngai nei o te lo a fai wa umile te mi tato te le fi lo ia to mo wale o te mi sa wa ai aso ia i faleolo a o ne malanga tanga te fa pio se fa ma vai nga fo ile al watu ai le to fi lo o te lo vi fa penale mele ia to le forma o jonga fu dialo ma no ia wa leva ile o fi lo ai io tatu ai ia ono covid a te tala nei la ia ta ilo se fi lo inga ia ole ai ai nei ia wai ia se tau polo o mar finangalo le tua ia misere nei temi ia le lo ale le nisi o fatia ia me se foi fa vita o le fenga mai tato ia a mo te me filo ia le vi inga fo ile to ia pena al pau yo vai na to tu alano o te lo to no isi o tato pokala me maranga fa lalo ia te doa ia futialo ia la tapo ia tu ia dengan mau due ma fo ia le tato ba matiti sa mole toale nga whaftai rau whatalenga multalo. O se whautanga whaalualu whaafonga le pa ia o le atunu o i tawhai le larolangi lo fonga la fonafo. E tau whailo mai ia o loa le tātou kampani o le titisa. Ia o le aua mai tau atu e le atunu o le tele o whaamanuianga. Ia e mese nama lea e pe ie le lifa mai le e lau whautanga i le nei fiafi i le tūlanga lea o le top up le rus futala i mātou nei i nai Samoa. Ia o le mātou anga waa i lola i le whaamanuianga na e afe tāla le manuia anga waa i le se. Ia e mo whainga malanga. Ia e manatua la e tātou lea i whafo. Ia lea whautanga ua whonga mai e le whtalainga i Amuritalo. Lato whaalau loa le na mo waia tātou whaamanuianga. Ia o Sky TV, ia le whoi whaamamafa me Muritalo lo whangia o tātou ainga i Samoa e mai se lava ia mātua lo whaamuri mai i whanua mainga. Ia, maua le TV, le Sky TV le lei, ia mata ai ma mai mo ai tālonga. Ia ma le tele o me le ai ma se toi nefu pe ko Kimuru TV. Ia o tasi na whaola uloa mātango whira o sau. Ia o msalo o la lata ia tala inga fo i o tātou ala waa. Ia e saununi lelei, ta tala loanga ala waa. Ia tātou sauni malanga i Samoa. Ia leo tau mai le tātou hotel, o le lava hotel. Ia le whape afe ngō fie. Ia toi lelei, ia tau mafa ma mea umai. E mana ia tātou leo atu i whafo. Ia o se vai aso i le ainga. Ia o le si vai aso i le lava hotel. Ia mtua mane tau te whero ia i ngā Murikalo. Ia o isi mea. Ia e o la awa whaalau loa mai le TPS. Ia le awa maanga ia le whaalau loa mai. E au ngā ia kako ka vale Samoa. E ave whaao ngā i ka vale e loa ia siko inga. Le mea lai whialoa loa i solo e le ka vale. I o kako ainga i Samoa. Ia e whapea foila i kaungo fio ke le fongi ia ka umai e Murikalo. Ia male kaungo ua kule le mele vali le ngā kaungo ua kua kamakauloa. Ia maua lor kako ofisa u kuhunga i ngā. Ia whaakau e lo sau ke le fongi i ngā. Ia e kere alu ese le mele valele. Ia ngā viri maile o kako ainga i ngai Australia. Ia poso se mea lava langi lo e fio mananai. Ia o mea ngā awha, ia ngisi mea o misi aku ia kiau. Ia ngā kou kisilafia, ngā wha ua o kou wha mawinga le kerifongi. Leo o mga whonga mai a Muritalo. Awha pe ia seisi mea mana o mea sosangi. Ia vidi le kerifongi ngā. Ia o ngā maua lore sosangi, ia le mwhainga le maua sosangi. I le ngaka i vidi aku ingei. Ia pe kaungu fo i o Samoa. Ia vidi le kerifongi ngā. E maua sosangi se me ke mo mia. Ia au ngalo ia ki oe me mawai. Ia ole kala lea wa koila ngā whawhitai.
Whai ai au masui o le fionga le kapau whasinga ngei le ripule. Ia whapea fwoi le sunga ia ai no le fionga le tausala. Ia malo o kanga kai mori a koela ngang whaftai tele muri kalo. Whawhekai lo wamangoa. Ia ai maisi lo kaimi ka ua. O le sapaki ngei o le akua kele o kiuke mo whaiva wha le kala le lei sa whea ngai ai ma oere ngei sapaki. Ia ai whaavanga wanga ali ngei kaimi ma ngei panga ngoa. E whaawawa il kako proklama masang. Ia mori a koela ngang whawhetai. Ia ai o lea ua kako kaungu umai fo i le fiafi o le ngei sapaki pa ia. Ia ua sa ui fo i ko whanga. Ia mo se malolonga le lei ngang ia. Ala ua fionga. O ia lau whakalainga murikalo. Ia le kausi fwoi ma le ai ngali. Ia e whapea fwoi ala whai mai le kai au fwoi kai au. Ia kako whaa. O se kai au siri lea kako fia mga umia. Kau ke wha alonga i se whai ungal kako wha misingonga. Po le ala kulanga la ia. Ia kako lole le whai al paloka. Ma le le whai. Ia le a fwoi le ua umanga pa u fwoi le wha aukanga i lea tunu. Ia ko ofi le mupere tunu. Fea lava le mea iei whai unga le kako whamisingonga. Ia kako karia ma le fia. Ia wa pia fwoi o le ua whakalai fwoi murikalo. Ia le e le o se malo o le a inga kako i Samoa. Ia o longo winga la. Ia le se mea le inko whakau ai fua whesiria i kako ai. Maua pia kako le whea alfangi. Ia o mea lava e whai e mole manguia o se o tātou o tunu. Ia o le mako kala lea. Lo fangia le kua kiuke ma whai wakai au. Ia mori a koe lo soifua. Ia ai kako koe whairoa i fwoi. I lea sa o lumanai. Ia koe mou ngisi a kako kala. Ai le kai mingei. Ia wha soifua ia muritara. Whaftai kele lau fionga le alosina futialo. Ma e ko la ka se lua i lo sai le ne fiafi. Nganga fwoi lea e tase whai masui al pulenga mal kampania titisao. E mātou toi momole atu le ngā whaafitai lau tō wāsi tolu a me se fōi tātou whasoa e tātou pokalame mole atu fōi alo whaangal pa iyo se tātou tunuu ia e tū sai fōi malenea fiafi ma le rangolang sua fōi tātou company ia olo whaanga fōi lea mo tātou o tunuu ia tālu su ia tātou talo i le tua le ase fitalo i le asoa tai au i le ngate le palota ia ai me se fōi le nei unga le whaamsinonga ia a whaie o le alava le tali lai mai ia talo ai le tu ia mō pele file mui o tātou tangata o le tfoi alo whaanga le paia o le kaisia o le vaiason te atu nei ia le pensione isi o mātou tama matina le sunga le whawhengai ngā Paulo Korea ma le kultua ia le ua na whaie le pensione le sfarile ia mo le tfoi alo whaanga i nisi o ainga ma se o tātou nuu ia e tu sai foi e me se foi pa vivianga so mātou nuu i vaiala e tu sai foi le ngā te le sfarile ia ai mesele pai fianga le mtanga luenga ia malol ta puai ia ai o papine ia le leo vai osina ia manu tele le pulenga mal kampania titsao talo soi foi ia le vai so fo ia tato foi pelo ai o le ale unga taiao a alu ia finangalo ai o se palota ia manu tele la palota Samoa a fai foi alu e to yese sui inga ia e tato talo le tua ia po fele me anga ia ile savili ale no ta inga le ne fiafi e manu ia tele o to faiva ia ma long pui ali o malo le tu ia e fa so ia so ifo ia mutar sfolo minuti o te ai nei tu lai valu sini o se talia tato porkarabe ma le titi ser malo si pe ona masani ai le fetala inga ia mutalo wa fo il fa la uloina o nanga ss e ono nga va ai le malo se tato watinu ia ma wai fo i fa manianga le ngata fo i tau ngofie o le feo ia inga i lungo, fisota inga i lungo, penga te whailang, ia a sota inga fo i tau telefoni, ia maua le tau ngofie maripa u, i tātou titi sal malos, whaftai fo i mo i lātou o e olo turui pia pāle ni a inga i ala le telefoni o titi sal, luas furuta la ngai lunga, ia ua fo i le tātou whamanianga lea ia mo le packet fo i lea te maua i te anga ia i te tawhao, ia ai ona alfale velave ia o le tatou tele o maua lava se whamania ia pila walu kele ngai oi ia tunu ule atunu ule aina ia tunu ule aina fa me e tatalo ale i ta se meda finale ni fe mai ia loma mai ka fodi po ia mo ina price po le tatou le la fo atu se le ni po ia le o te lo tatou oi
ia fa ele imanino le ele fa fonga anga ale usoiano ia lo mai na ia e maua i lunga le a foi sau nga le fitalenga multalo fa la do ina fotitisa o tato tato e maua ina fa manuianga le na pawal me o tato fai ia o le tulu i o le pale ni nga i sa mo i telefoni ale titisa ia na fai le o le se ia fa e fa manuianga i lo suafa ia o e na le na maua le fa manuianga le ia e malola fa staiano lo mai no fionga le faltua le mafuta mai ia fa fonga mai foi tato titi sal malos ia e fa malulu to foi ia we lo fa mai launga le sko inga nga ele le sko inga makong ai le ko inga e ave le meo le si il maliu ia makaulia lava ke minga sa ia au silangi wo ia pesi ia e urufale loa ia se i kokongu ia nga fa motu lo le pese la wasilangi ia e fai la unga ole si ile va ia o ke uma ia le a wasilangi mai o lo ia i tono mo te fa no ile alo la unga ko inga mai ia o ma voi ia fa pai fa voi le fa ku di mal ko inga mai ia au ke fa malulu ku de ko wai nga fa ngongo ele mua umangiva ya era o ko ingal ko mu na ngalupa mo fa no mo mo a ale maliu le mene fai ele se kunga ia le mea uma fango ngola inga walu fika ko ingo ia fa malulu atu ai le mama no samo ia oe o lo anga lei pe tato titisa ia wale famania ina fo tato neva yaso ai awane ingalo ya oe o le tului lava o lau pale ni luas futa la titisa o lau tautua fo ina si o tato malo Samoa o lo halo nga titisa ia o fa ala wilo e pe fo na em sila atu le fono i malua ia ngadue nga uma lava na titisa mo se tato watu nu i Samoa a o lau fo ina lango mai por kala men mo Samoa o vi ingole atu e pe ona ngapati al fitalenga ya mutalo ile asama le asa ia man miale atu mo to uma mal to fo ai al pesele mo fitalenga ya mutalo mal pulenga titisa ia fa pe fo yo to le mal Samoa o lo lango ina tata pokaram liliu mai ia o tato to fatala ia matato tau ma vai ai lava se moi lo loto i le whanoanoa te le o taimi whaangalolo alo whatunoa facilitinga i mea
Le vi ingo le atua soifua na langina le au fai pese a sofitu konferenisi Samoa i Mount Druitt pe ono to mai moa sila mafafofonga mai ai le atua whaamole whaamangalo mai to le foa. Ya, lau whiunga putiaru. Nanga lau ka ufora ua. Ika kāwanga kau ka la kui de mere, nanga lau ka umura ua. O le whai pese lea. Le whai pese le whaiumu families. Mai oi tanga. Le ngoanga la to whai pese. Ia o le talenga ia whaiumu. Tautua, ia mura na uso whaiumu fu Ioane. Ia manai la aru. Da nganga nan pese. Pe ia e whekawi le mon mere la kupu me kai au. Ia mawo le loko fe whamang rai kai au. Da nganga ngat pese. I sau whamang alo mai ia. Mai ita. Ia se mangai. Pe i fōringa no momori me le pese lea. Se fe au le au wha longo le. Ia ka ko mo loko fe whamang rai kai au. Wa kai au. O le ala wede unga. Ia o le unga e mo kwa ku ngai is. Ia ai fi is. Au isi. Ia o le a whango moa kai au. Ia ane lawa mai pese le whaiumu family. Tai mai. Ia ka ko mo loko whamangat. Ia menga ngo fia kau kalai. Nengo kau fōr tau sala lau. No ngoa. Pe fōtinga mo singo ulo lau ngoa me la wenge. O le mga au ai e whakusa au e le muongi ba. Ia le fō mga whailanga kala. O le fike me free show. O le a mai le whanga. Ia ane lau ke vai. E sia kia langa ako pe au whale mai kona. Ka wak sia ki o le whai koa. A le sia ki whasi alam. E loa ia le beto mero. Ia malo lava non sa i tai fo ile. Ta po mai o le malo Samoa tau fa fo tato po kala me moni. Fiafi ia ai o le tato to fa mun muri le. Fia tala mai ai fo ini lua to fa a lua fiongo o to ina. To ina. Ia o le afo saili malo o lo wa ulang o lo tilo ile male mata atu fo i me o lo tupo mai Samoa i se tatou malo fa perpele lava i Samoa e ui ai na tatou ai tau malele a tatou lo te o mama nganga o lo i Samoa i men tatou o mai la wa ulai e tilo pe uma waso ona no mila langi Samoa wasa o ai ile ngal pawala le o kuspa ia ke lo le me ala tu ai a wangalo ya fe oi pe uma wangalo oi kenese le fa pia sa so ona no mile la lo langi ma wanga pe ya la tu langa le wa ia la wa ia tilo sta to malo fa pele nei tai atu la mai le ia o waku le yang wango le fa matalanga malo le saili malo malo saili malo ia watu family fa matalanga o oe o na fanua al waku le fa makalanga e pe folinga mai fo ilele o ia te uia o le makwase se a me le fai e ese le meta o sa ili malo o le wa ye le malo Samoa wa uma ona ye le malo Samoa ai o le mele ia o le kuma ia o le sa fa piko ia luai o le fionga ia wo ai male lenga wa ave le sa fa piko kulanga fa ia alua e mali toa mali o ia lauli ia o wifo fa bengo le ma o le lauli o mali toa ia sau ia tula epa ia o watu fo i vaenga fo ia keng fo ia kula epa ia ila wa o ia tilo e pese se ia ka sau fo sia lo makua ia o ka fa ia sanganga fa si me fia i lo fo ia o ia o na fanua o ia o le ama ia ana o langona le ia tau ele ai ua uma ona ia le malo Samoa o lo foi la ia langona ese le mea ka o le saidi malo ese le mea ka o le fao malo o lo la ia langona na o hawa ia nei taimi le la fit oti
ia lua fionga to ina tala mai lua tofa o la ua ia i loa tūlanga le ua ia nei sam ua whao malo tangata fia malo le itu o le pao alava le ua tuli a o sa moa ua umana ia ilo na malo ai pau le mea o te manatuaina o le saili malo e ave i a Yesu ave le halo le atua langa paule o tangata na ia sailia malo mo lalang matangata lalang na o lava i lunga le satauro le saili nga malo a Yesu ina ia mangalo lalangi ia marfana o tangata marfana o tangata fa pena foi la isi tato malo fa pele pe a tautu mailo wa ia ngona fa le lalangi nei le mele ka ke au mau man no foi ora wa umana ye se tato malo o le na sa ili nei tua a wo ma vai wa tati tia mai tua sa tia sa o le wa umana malingi le toto o tato tua o se tasi o tato tua o tati tia mai e sa ili he le sa o tonga sa mo na tangata le sa o tonga na le tato te fina wa ye a wona i pule sesi ia tato yai pe ila no sa oltonga le lena sa ili na itua ia o tatia mai tiesa a le tulanga le o yai ia ele ko yengi ko ngafa ngua mangi ko ya ele wo uma le o tatia mai le malo samo ai pauli me ia tato o le fale le o tato tu la fono ma teu fa le tato fa vaina na fa vai mai na ia tato tua ma fa pele o ne suia fo ile se puleto tasi sima ma ve ma me wa fefina wa ia pe on ni fina ia lo ula na ngona ala autu moni na va la motunga afa ia pole e tatala mai ni lo to fa la motunga afa e o le sai di malo e se sai di malo e se fa malo io lo unha ia la ngona e le ia lo fio ia la lango mai ia la vai ro fio la wa fio ngar fatonu ia o sai o le tato motunga afana tala mai fo to fa lo fio ngar nei fo tula im tato fa ma vai fo ia li malo le tunu io che mi salo e manga ia lo ka pu ia e pe o mamao che le lo ma fo fa ai pe o sai di malo e ke le am fa winga ngol me ai amaka ko me fo ngale ia o ka ko pe o ka ko nge o ka ko ai ngo ka ko mai fa mo e sa ilingi manguia ia a faila e manguia ka ko sa ilinga ia wa ka ko kaliwa ko Samoa ia fai fa le dei ai nga fa fale me fa penga ia ma va ku ku pe fa ka ka vale ia nga au maila ia o saunga foi ma ne whaukanga foi ia kamalo o Samoa fa pe ia malo la ma sa ili malo malo sa ili malo e le fa ngofie nga ku olo ko sa ili ai malo ia pe fa pengali si me ia o isi me ave ka ko fa nga wa o ia maunga ida o ma ia ke o lo ko ka ma ki ia ai nga Samoa o se ai nga lau kere fo ile e lenka nga ka mamai ia o ka ko mai nge ke walu so ka ri ia ke o foi mai sole o mo kwa ma wa e la o nga le kam ki inveske ia ara o foi mai nge ia le ko ma ro le pa lo ka ale ferro e suia le ia o ai de ku malo ia a o kulanga ka kala ku Samoa ia o nga mai fo ile ia o kalanga kanga fa malo la vali i si o walo po si o wakari sa ili malo o ku malo ile nga ka ile ku ia a o si o kako ainga me si o kako fo e kale si mrengu malo sa ili malo nga wa ku makila mai fo ia i si nga famania yo mo famu pi fa penga fo ile si sa ili malo ia a ave fo ye e alu ia e ke o falo mai wa o manguia fo wa vea ma
ma fai fe au o le kakoliko po le lamosa po le mekisi po ai dalo. Ia ua pasi mai o aku mangi whaidonga ma whau uinga. Ia e wha malo fo i sa iri malo i le aku. E pe ia kele ama usa iri malo. Uinga sa iri malo. Io, i le upu alea. I ai sa o ia fo ia le sa wanga ma le sunga ia aionu o pe ia o meanga sa ia ia soi. O la ua ia le malo sa iri o ka kukua a ma kua fo. Ia e whapea lava me ia ua ia ngai. Ia a ua pe i o mai aso ua kere whalau ke lenga lea. Ua o mai a inga o nguu e kalesia o ua ave e ngā upu i sa wanga fo e kamari i ma whaukanga pa ufo i a kula whare. E momoli e ngā ngā whaftai. Ia pe o sia o ngā kalkalonga aku i ne makaupu. Mano, whaftai tili lau fionga le whaatonu. Mana ia fo i lau fina ngalo di tala mai ngā lau tō wha. Ia e sa o le lava lau fonga. Tele o winga ese ma winga lasi o le upu sa iri malo. Ia malo whaftai ma. Whamanuia pia le atua di tō wha. Ma mao lau fionga. Ia ua lava le sa ilinga fo iu. Tautua ina le malo le atunu. Ia ala atu lo le tu taung vale lea. Ia ma whaai ua i fo i mal tato pakalama i le fionga le tapa a whaasina to le afoa. Ia tala maia le tō wha i lau fionga. Ia po le a fo i se whaalau te le ina fo i se uka mai moku ngā a wha. E ese le sa iri malo. Ese le whao malo. Ia ni lei, o te loa ia, o le wambawa mai le fionga le losina le atoanga o le sa iri malo. A le mea leo te tau whanolongo atu e kamwhai e whawinga le vinga o lau sit. Pi e sau vinga le o le sa iri malo. Ai koe sau e kua le wha malo. Ia, o koe sau e le kua o na whanua. Koe sau e le kua o malelenga. Koe sau e le kua o isi mau mea ia nau whanau koe ne whainga ngā wiko ringa ke mea na mau whau. Pi whoringa mai e re kasi se mea ngai sau e lo ku ngā af. A rewa mau aku le vinga o le sa iri malo. Koe sau mea nāno tanga ua whaamatala atu. Le winga le upu sa iri malo. O ni pio na tā ua i fo i ia na whanua. Ia meise le malo sa moa lea sa. Maliu ai fo i ma tu malo ai fo i stas fo i o tamali o tato atunu. O sa iri ngan malo sa moa. Lala wa iei le malo sa moa. Ia le ua i fo a. Ali mai lea kumai lo makua. Malo fa malo aku na whanua. Ia mea kaua lea lo makua e ora mai ngei kaimi. E ia lo makua e ora mai ngei kaimi la ala fo i lea upu na whanua. Le winga na o whamtalanga lewa. O le ua umana fi ele malo sa moa. Tūlanga whaapena. E na ta uai ia ne. Whamtalanga ia ai lewa lafo ati e te urua to ina mto ina. Ia si whemise lua whamtalanga. Whalau te lea isa o motunga afa. Ia, nei pe le ala nana toe tani loa whapena. Ono te ni lopo whele tu lau tani e tuai pe lima wahanga ia e sau. Wai, o leo mau me whiti alo le winga o leopu sairi mano. O whamtala whai a e tātou nei whafo ma tātou pina le sairi o le pina le se mea se whamonianga. A lea te whanau longo, lea na ofisiri atu, lea lau toe mai la tuanga, lea lau tau mamlama atu i lau mutunga afa. O le tunanga me mo mua e pina le malama le nei. O le lou mana na whata, o lou tai au lea, o lou tai au le, umawhua i lea, ia saudisi tai au, ia, e le whasolonga mai o mea nei o sairi maro, o tai au, o mea nei e le mawhaiana e abesia, e abea pea ma whetu pupula, i le soifuanga le anga i luma, po whea le anu le soifuanga nei, e le mawhaina ngalo tai au ia, na sa iri malo ai tātou, le rato i fōtala tātou atu, nu, pe i whai e leitua, ia le teimi whai e avi upu leo taua, teimi la nei, pe i o leu whōringa maua sa iri malo, ia malo i whenga pārota, ia malo, ia le tu malo le la, waida malo le a whai e tātou, le tātou atu nu. Pe o ngā lea kam whai e whamakala kule winga o le mea le te saunoa, o le whao malo, ma le sa iri malo. O le mena lea te whea tu nei linga noa, a tau tana noa lope o mele whai meista ngata o na whanua nei, o na whanua nei,
o le winga le upo le sauno me tangata le potina lea. Le o to e tilo e tu tai au na whanua. Le teimi sa tau e na whanua, ma ave na whanua ia ao Samoa. Ia po pāpā Samoa, ia le ao le po pāpā tu ia tua, tu ia anga, tu i ngā te tele, vai tam soali, na avi e na whanua. Pira le a oron sauno se si whapena, pi ua mawhau loa, o le paua lea, o le tai au lea, lea la pi a tūro se silunga, ia le tūro ringa whai o na whanua nei, ia te auna ia, le o tala noa le tai au na whanua. O tai au lea na whanua le toi ma mori mai e au, ma mori sao mai i reo moenga. Le o whae e ia San Masina, le na bea San Masina ma wai te whai whao Samoa, ia o tala masani ia na mai ave a malasi. Ia na musu te no malasi na ave a San Masina, te rei fietana noa mena na ngai pe fitna le au te mana o vina le o le mena na matu e foi mai ia o le mena a tau na whanua ia le sui tala le whapea o le ana sa ili malo ai a male toa masu sa ili malo ia na whanua ia o tala ia le pe fōringa mai o le fuafua i whamatalanga a tātou newa i tein ia o matalio tangata e tasi le ainga ia e tofu mata tātou te tau lava i rea ngafa mleanga mena ngafa a ora te me whai whamatalanga tangata lewa sa ili maro o te whamanatu mai nā me tupu o tae au na tupu e pe tawa mai e lana whi au ia maro o na whanua ia pia winga ngā o tangata e whina le nā nau ia maro o le winga na tatunu o ia meo o male lenga o meo whaarolonga me ave e whaarolonga a wamatolia male lenga ia e ave lawe le au ma maro le maro ia ai e le whapea whaina ia te awa ia o le whaaloalo lava ia te mi fwoi te whaaloalo i wa paur mare lenga o le ari i siri mle siri a pei al mare lenga ia le atunu atoa pia laua awe lava i fina leo maru le maro ia me se fwoi a tama ainga ia me i fina o ni whaarolonga o isi teimi e ave lisi tangata o no le whaia ia ala awa i noa le mamaru le tunu o sa mo o montofi po ala wa mio whaupunga o Samoa ua umantofi. Ia e o le tupulanga ma mai le tupulanga au tātia pia Samoa ua umantofi. Mela na e le mafua i te le mamano le tunu pia koe loke whaavai o Samoa ina ne e vesia le upulea o Samoa umantofi ia tofi lo uto e suia tofi ngā Samoa. Pia le dala na leo te e tali tonu o le sa ili maro se le ai ia se sa ili maro le langi. Mali e. Le mo umana mai e su ke liso pe na e na sai no ava me umana va e le na tasi tangata na maliu mo Samoa en tele tupu mai e le tunu tal fa sol pitu iyo na maliu mo Samoa na le fa pe ai tangata ia ai na ola to na maliu mo Samoa le ata to vole tanto o le tunu tele tupu le tunu na maliu sa ili malo avare tu malo avare ai ya na e mai temine ia le foi o ma temi nei o le foi o sa ili e si foi tu po le tunu o matamari le tunu se fai nga malo e tawa beta to tunu ia no movinga o tai au uma mena ile la ile tai au le tu to tasi ta to tunu ia le fa manato e pia ia fille ia le lo filto le foi ia tamari le fa manato pia le lo filto o ia na le na maliu ia whaatasi ma tupu rea tunu, e wairenga o ia ngā mari. Le mena nā le sese ei le whaupunga lea. Ele o na o ia ngā mariu. Tō tele tupu rea tunu mariu, te mina ta whanga me nei. Ai esi atu noa, o lai tua tu fwoi tala anga e fwoi la wati tasi fwoi lea tamari o lea tunu matua e sa ilia ia le maro Samoa. Nango minga la, e le longo mari e bea whapea e tasi tangata na mariu pe whapea na nisi nei. Tua tele tupu rea tunu na mari liu menei. Le ala na le te tali tonu ai i le mānei o le upu lea tae au. Ia, a whai e tu lai mai tae au, e tofi mai e lea tua se whai ngā mālo e teita ia tatua tunu. Pe nevi aso. Ia, tasi na tae au. Tala whaasolo pitu e mana tua pere temi sa luka na tai whara lea tunu. Ese i fina ngalo tangata mai o Samoa. Ese i fina ngalo lo ia. Ai mesi tupu mai o le tunu ese la to fina ngalo i le mere tupu tai au. Ia tasi na tai au e whai tawina. Ia au le mere o le whau malo ia te le tautala ia.
le wa te lo chaita ia o le whao malo ia longo vinga o whakong fiki se mea, whao mai se malo se mea. Ai o te le whao ngai na fwoi da na upu, au te whao ngai na pia, o tai au, ia lai loe tai au, au lo leafi. Ia lai loe tai au, puai le vainga whao whai, ia o la whama wina le lato swafa, o le sailinga o le manuia o Samoa, ia, pia o tu langa na se vai inga o whaaso atu. I lau mta upu i lau sunga tausan. Malo, whaatai tili lava le whaasua i lo fionga le tapa au whaasina to le fua. Ia talua i o lea ia aita te le se lava le taupu ia mo le tulava le whaamalo fo i mal whaatai te le olo sao tau tau whaamalo malawe fo i o le taupu. I le se ili malo ia male whaoma. Se male whaomalo. Ia o waula ia langona. Ia i sawa au ia langona ia te au ia mana ia fo i lua whaasoa mai. Ia walau tele i fo i le mana ia fo i o le tato whaasoa le motunga afa. Ai pau ale malo o te fia whaatawa ina. Ia o le sa ili ngā malo le ana. Na tautau waisa tātou wali i whaola i tātou. Ina ia maua se whamangalongo langi. Kai pēra al pesele ana na amatai tātou wha le tātou wafoi. I le tātou motu ngā wha. Atalua i o le e fia mafuta mai i a loma. Mai o i Amerika. Pe wa ule maua lei pe fia whaasoa mai ia lo mai tātou whaasoa pe o le mtaha upu tau telefoni lava lea tau tai mai ia le uso ia anoma. Pe a whina pe o telefoni po le wa melo tali atu ia anoma. Batu le e maua tātou le whamanianga lea a pina le awhetala e awer tātou le mele te alpe a whapea te aru te holiday. Na o le tūlanga na, o le mena lai a whina le ia o te le lopo mana o luma tu a marona sia ture ia mātātou pe sia mo sis tangata po si me whapena. Pe ia e manao ia lomai e a fo lei o aso malolo i leisa isa ako. O aso malolo i leisa isa ako e ana le fisiri lea. Ai mo lau sisunga aso malolo i leisa isa ako. Ia e... O le ngoa ngā lomana wai temi nei. Ona e langa nisi kusala swafa. Oika. E whamana mātu rau whionga tausala. Ia mi ange wa ese ia lau sila jai. Ia ale mesena nena mai a ta o e whamana mai. Wa whaapopo e listra mai mera kiki whina e long swafa. E au ngana e mane a fo ile tustusi mai a leuso. Ia au te loa a e whina ngano lava e whaasoa atu fo i mo le tangata e ana le telefoni. Ia lei lava se mea lea ngai nā mea. Ia ai se ito e au lia lewa ia so fo to e so tai mai foi mutalo. Ia on to fsi sa ole ia mutalo. Al mea tāua lava ia wha tului pāle ni ona ia i ngai Samoa. Ia on maua a whai maua le whamanianga. Ia o te tonu na whai te le ona. To e wha au ia tu whamanianga nā mana i tangata i Samoa wai. Sa ole ia lau fisiri roma. Ia ai paulisi mea lea ia se ito e au lia lewa ia so fo. Leanga o mātou i nei sa whai fo ili sei. I nei lava ia i nei i Australia. Ia e sawa e iei lale ofisa i nei Australia. E sau lava lal tangata Australia. E mo moli mai le mea alofa i nei a mātou i nei Australia. Se au lia lale le vai asa fo. O na fasili le ia muntalo pe a whai e le whiamna o mia tātou i nei i atunu i fafu. Pe ma whaina whaau o atu i nei a inga nei o le ana telefoni le ana. Na tului ia ai mana ia fisilia a le uso ia noma ia ai tatonu fo ia o le fai unga fo ile o tato po kalame pe eni me te lua fia sau no ai mori atu whaftai tele mo o tau uma lava o enu tusi mai tai fo ia Henry au tanga avaia tusi mai ia me se fo i o le uso ia noma ia malolo i leisa kele ngwa manga i ono maso i leisa isa ako ia tai atu tusi mai ia ai mai se fo i Rocky fale ali ia whafta ia wata tusi mai ia lofa tele atu fo i moto umarava ia o lo mafuta maima tusi mai i o lesi o Florence au apa au ia malole
Ia pala au mai fo i lunga o le tatou ala ata e ala fo i tusi mai ma lango mai tatou po kalame ia e pe se me te lua fia sau no ai tonu ia a fai e tau nu se fai ngā pālota i le aso wharai le Samoa ia e loa tae ao le fai ngā pālota e loa ai fo i la tae ao le tatou live le tu sa o i fo i Samoa tatou te fia tapua ia tu fo i nei le fai ngā pālota si o tatou watu nuu pe a fai ai tau nuu ia nono winga ia ki mai fo i lau la au nei tatou wala ata i le i tu la e lima ka kou afo i le i tu la e lima i nei sini au se talia ia o le taimi nae so tai mai ai fo i ia le sunga tu stala ia atanoa ia tatou whalongolongo ai fo i le matamatai i le fai i le tauranu manga o le fai ngā pālota le atunu pe i se me te lua sau noa ia le avanoa lea mo o lua rau fionga whaaton ai salo le fai unga ngal ka kopo kala whaftai la le se me pa o mea ia le uma upu na batu fo i tatu au whaafonga wa o e la vau fa pena no fa no longo mo nei te yo tato pa anga ia silin tau e te o le na te la to fa lo alo i le taimi te le na la to tato mafuta i lunga le ia e mo le to la nga fi ma nga fa tai to le fo ia to te to tato pa anga fe na le nei ia le wo fa ma do to fo o ma no tano ese ma lunga tato Facebook channel ia tu ai lava na tato fi tato te fa so ia pe tu langa fo foina ia de so tu le male ai fa malu fo lo fiona tausa ia o paua me faina ma mo tamai ia futiaro ia tau tali tu ai le ma ale ofisidi ma ale o mo kunga afa ia de o ma tali tu se tu langa ia te le do ia o ma tu ma solo ma fo fa tau ia fa tai la ma mia na va te motor de ma tanga me se foi le au fa fo o mana tua i lai tau noa ngā lau fionga tapau whaastin. Lista mai luana na lue tuli pua ai vaole i le vao se vean whaafonga mani mano le tunu. O ma maha o ala i tua le anu te maa loa tuli an pua. I ele i maua se pua. A ua te i te vean whaafonga mani mano le tunu uri. Whaonga ino le upu. Ua te i ta maa loa i le whikau i ma leona. O ma maha o ala anu te maa loa i ute. Le loa te malo pe fa fe nga mea fai nga wenga nga kau ma leo to atuli lo ila lo to te malo fai lo nan talo ile tu fa mole le tu se e ave ese atu ni man fe ai mataita ya no lo suafa yesu amen e popula e el te ina o la fo e fai talo leo nai fa fetai le atua tau mafal ni aso. Kutiana, leha meu fa kusa ia. Au no lo suafa Yesu, amen. Ya, malo ia ro fio malo. Ya ai. Samoa lo watunu e pele lo to maneanga. La foi sau sila mais to tanga mai le porca mine. Mo Samoa vi ingole atua. A fai foi wale tau lau sila pe wanu ilangi se whamtalanga ma wale tau tamali ia i lau whaafonga mai ia e poto lava le tau tai ai le atoa atu ili wolona ba ai whamoe lau tō whawha atupu ma lau tō whawha le atua ma ngā lua leo o nanga whionga i le alo sina whapea fōi whionga ta pau whaasina mana unei tangata ia i le langona ia manuia whaiva matiu tō neva ia so whianga iai me se foi le tapua inga matua i lawa mamaota ia ona i whanau fo i tono a onga ia maltia pe i awa ngalo fo le atua me le matapoto le ali o nanang me se foi la to e o lo fata o to lia pe ngasi o tino ia lango maluina i le atua o to ta o to ngati nga tato to e whelua i las whareile pe a whai e au lia le aso atai au e to i whaise whai ngā pālota se tato malo manuia fo il fai ngā pālota malo pe a fai e taunu i las freile i mes fo i las tofi male a solulu ia pālota whaatasi male fina ngalo le atua ia e manuia hailo pālota ia manuia le tua ale HRPP fa manuia fo i le tua le fast
ia ai fasisili lava na faamanuia i le tu a le faatuatua i le atua Samoa ma ua se faiga palo tamanuia le a lava le tulaga e oo i ai ia maua pea le ona saʻi ma lava papale ia o tofiga uma lava e mai le atua talo atu matou o loo nofo ma tapapaʻi atu mo outou ia tunu i fafo ina ia tou maua se faiga malo filemu ma le manuia se faiga palo tafilemu ma le manuia i lenei vai aso pe apule alofa le atua e momoli ai tou soifua ma so matou ola tatou feiloaʻi le asofaraile pe atusa ai ae mo lenei taimi faasoifua ia Samoa loo atunuu pele ma ia ae o ainuu i liganoa litia savainaea Amen.
Lord.